87.9 Kumasi. Akoma FM 87.9 Kumasi. This is our own, let's cherish our own. Ghana Premier League is back again. Ghana Premier League is back again. Ya the commentary emu ede editie ene ya de bro. Every match day 1 ekosi match day 34 starting efiada ebe on the 12th of September. Accra House of Folk ene Hoho United live ewa Accra Sports Stadium. GH Sports live commentary no starting 6:45. Ne meme naswa eye 13 September. Brekum Chelsea ene Kumasi Asante Kotokwadan so live o Brekum Golden City Park na GH Sports live at the commentary air bro from 2:45 prepare ne atna say ya the update ebe bro will Gold Stars and Bichim United game ebe koso will baby ani afen ni kwesi da so on the 14th of September ya the Nations FC any Aguna so All Blacks Ozi Oza match no so ebe bro will Dr. Kwame Chey Sports Complex person so at the update at the abro ewo matisa akanimu enyina. Ghana Premier League is back again atisa unya mhwe na sa no no mede na maye adwuma de manya hodi da ye adwuma na mdahwe no ayalisa ente na bebre ma amane ama fa meko ose ekoso de me mfa wo nko nti se ufi se untimi a ekwa na da ho wako ana me se mesu me de me nko because me ba na menyale nti me mfa yale nko mama busua nti ende samyale na fa meko ono so se ga oni bibia ye ono ko oni ska no da sam ya no de me akọ to oni bibia o de me ko ene o de ne to me so se sa so santi that day no be fi na me kan sa asam no na me so no mu se on fa me ko because wo be fa watale no akọ bibia me ko na mo fi ha nti fa me ko asem fa ho ko ti me so no mu no asem me ya no mu na me se me ya mu je sa wo de me ko ansa na me ja wo ose se wan ya me mu a me po wasoma me bibia yo na me se na me nya wo no so me se we no tim ko me chi so we tim sa na ya me ya na me ka no to me ka na mama no de simasum na me tutu na me da yempa no so ntimi butu so sei no wa ye ne se sei no de simachin ka se no so na ho so ya me ya na madane me yem Akoma FM 87.9 Kumasi. Me wata me o mia wo mene si me cheche so wo kumi no ana me ba keto ane ne me sister Penny no free me ne ba ba ma no mo che no from dem no ba na fi go chai nti me so a me ase me me no so bre me so an me ka cha nkran ba ko se so ko si me ho na me ho horo me ho me wura ba fu ma me ho hwi biem me ne te na asam ne si ko da me ne te na ya wada u collapse me ho hwi biem me ho kwampa wa mfa so de me ko omde ko to hospital se ne ho am na omde me ko yu me ne te na nkran ne ka se papa na na afi ko fa fra nkofo no me so no omde me to kam me ho hwi bibo obo wo wie ye no wo ko akodware na collapse ho ayi bathroom ho wo kuada wani ti na wo so ya wada na de ache I see enti na me ko no ade ache na me ko no ya me ya ti doctor fo no ye ya se nka me ka ne kura ewum no ma sa me yale me ka kire me sister ba ko se ya wale asa enti mi enti enyine ma na ya nche no enti ye be fia na ya hwe asam na aka mama sister ko no fu didi matam
say anyahwe obedidi ma doctor for no treat me ama me ho torment you me sande no ba afi ukuada na Akoma FM 87.9 Kumasi wo fa premu na aka ho so omomra no mo pa ba ma na ache o se ma pa ma na ma enti na we na asi to mo pa ba ma na ache mo ntwe bibia so omo baaye mba fra ba ma tina ase omo kan asam no o so bibia ni ho no mo fa na ka che se ne friend kran no mo mra na asam fa na asam ko so me friend kran na bia no ho fa no mo fro ka mo ko mbedo omo ko ya 3 days mama me de me se me kuro no ni na na me no fo ni ya me ya o no fo ni ya me ya o yusu ba ko nwaja ba ko de ya me ya no o yusu ba ko sabi o se Akoma FM 87.9 Kumasi o ba me nchen ya no ma wa no fo a ontimi openufo opanufo nti we ni ya me ya ni na no no yusu ba onum ba ko no wo jade ye wo ya na enum ba ko no obeba wo nche ya openufo pa etu onum ba ko no nti ma me de minim say ya wale aso ya kan wi wonu me abedi ahye me wi asema be ka cha me se na wo kora no wo se metu agya ma wonte ho ase no na wo kora edi enti na wo be ka se metu agya ai edi na wo pe na me se me ni ahode me yale enti se Akoma FM 87.9 Kumasi samia na fam ko me mabusua because awale de eye nhye ye de odo ne ye de wale but se wonde ya wo ye no enya nkura no cry, and then my day out my intent. Akoma FM 87.9 Kumasi Akoma FM, me ever make it tempo. Akoma ejo ampa eno na ebema odo no etumi etumpon aha eya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumade braso se ene awia yi mako menema badwafo yetena se na yede ebremo ba bia wo bia no ye besre wo se obeka ye ho ebra yaje adwa no yaba ne yaba ene eye dwada ene jo na weekend no Akoma FM 87.9 awala ezini eno ye mfante ene ekọ ne mfanta amemedini ezini ye na bibi aye fan na bibi ahyehyɛ ye ebezini ye because so for mama ena hunso e ala bazan na pere ena hunso e ala bazan na pere kan etew mfante for the journey etew okay me feel the weekend ya odi fufu ye de nyamia sensenti na mo ho aye fei yesiesie mo kama na ya oba o ma na kwa ba na ya o ma na kwa ba kama imagine super ho ye imagine super you know sa 3 days o twede mo ya unya bia makanse mu no fasi ye bagwe dada wona na yo ya wona na yo bagwe 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 zo ma ba ya fomo bo o ma ba ya fomo bo o bra de bagwe na jonku bagwe de na Akoma FM 87.9 Kumasi fanse mu no ko bagwe ma ba ya fomo bo fanse mu no ko mana me wa ku sam weekend ko sai wo de mi pisa yakai no anafie ko busani se ma obeka na we wa anafie ono wa anafie busani be oda busani so da he bude busani so da he wa anafie ma bu o se bibia ye fa ne sa wa anafie be da ye kama sa o yani ya wasisa agu nanimu ya bibia ye kama wa anafie wa ne bi no aba 87.9 Kumasi and obesi wa gege na watwe ono wa ne nim ya asi ne william ono wa ne nim na me bonkum no cross no saa no na chese bibia akoyie ma o cross wonya wie cross empo no anu aye sron saa no say my maintaining cross ye na yes when my sron kwakwem se no ano no because say wa ya ya ku me ya nchi a wahwe ne suye kama dia amaye wa miamia ne nan kama ama bibia tutu ama na ho ato no ma anya wa ko be da fie na bo so say
Esiesie ni pedua. Esiesie ni pedua pa. Esiesie ni pedua. Akoma FM 87.9 Kumasi. Mintimi mfanko a. Enti me bompaye say bompaye mam say this week metimi. Adafo bompaye. Wa utie me bompaye. Enti na no no sore ko. Kwem. Bless. My goodness. Akoma FM 87.9 Kumasi. Obeba na radio ni si ho. Uso mu ana efratro. Asie nyina atu. Eru ti sabre dia wati abedwafo nyina da enka oba ya nya medream ni se nche. Ono so ebeba bedru nti ka ye ho ebra ye de akoma mu nsam dwumade no ebra wo no na onso wodo messages eba ye beken kan ni nyina ede ama kama obi ho a asem ya ye beken na ebia ono so onimu ba bia ye nua ban no wote otempotebo ho eno nti onimu kakra wonim kwane abusua ne de ne fa so ne yade me pa cha obetumi asend message ma ko Akoma FM 87.9 Kumasi. na onso ye betumi aba ho na fe ya beji enchemu bi a wonim ede fa ho nti sabre de ka ye wo nembom channel so se obehye wo Facebook ede ama me Akoma 87.9 FM follow your Facebook ho na ebomode aso be like page na ma yen jaw comment na wo ho na fe wa share ma ye YouTube no Akoma 879 subscribe na me notification bell no so breso you get notified no share ma obi aso to me enya bi ahwe na to me aboa ye yie pa na sabre de me di ya meje so ene Maa Akos program no Akoma mu nsam wa Akoma 87.9 FM ebo donko pepepa 87.9 Kumasi ede amamo menko na meniminu aba fefe bia mensa ka ne fidua imu nkodi nkomo papa mame ma o akwaba na apomoto san okay udin acho me di Abena Julie okay Juliana Jekum no na amanfo be hu me ba ye frame efie no mo frame Abena e bia me school for na obi no mo hwe me Ajekum Juliana Julie free ne ba acho me frame Manchester Central Fiankoma Jacobu acho okay ewie acho ewie de boko ensonya boko sa me ba acho Akoma FM 87.9 Kumasi me we secondary school si me we me cause as a maid Roman sisters wo Fiankoma afi ba ko si me free ho no mo no ana di madam fochi ne ko ashaman se me ko bobra si ye wo ho no mo na nyame ya adom na me nya baby tenaye nya dan ha enti maame a me ko sue no na wo ye chow ba adwuma si na me ye sales girl me ton ne nsama no si me ne na etina ho saa na me de ko nyinsen na me ko wo ye na me ba fi enti me ba fi na me ba ni pejai na me de ne maame enti me ba ye na ba no egu eno odi mi ko share hairdressing ti mi wo hono ma 2020 no eno ka kire mi say wanya be ma bi nti opese odi ne ba mi aware satan ma mi ne wo kase na me wo Achimota forest ye ko me ne me madam ne sofu nye ko bompae na nka kire se mba cho mi ni fie nti mba cho se me ba na so no ko ni o su hu ti so ba obe frɛ me nti oba ye no frɛ me eno odi asem to me na si ma se wo wunim se ma wo ba ko adwuma so no abo me na me ye ntimi so nka ma me nya adwuma no na me fa nhwa me ba no so be ma we de wo ye na mba na ofom no mo na mboa no se ne minimu no obetimi abo no ntine de na mso aka mate wo na wo ka ntimate endo se na me boa December e be kwa akɔhwe Saturday November ending e be kɔ na wo de me akɔkyia na wo fo ani be man na ye kɔy ya wo mu hu me no omo se omo ni gime hu be ma ne se opɛ ma se ne nso se opɛ nti metina ho me ne no etina ho be 4 days and esan back to Ashaman nti e ba ye no be to say 24th mu ho baby ana me di dwa kakra na me ko so hum say me no mo kodi because ram kakra na me no mo di Christmas kakra sama san aba ti me ko ye no me no mo kodi di Christmas na nti somehow January mu na ma se ka hwe me say the way na me ya de ni sana me ti no opese mo ye me ho ade 9 December January nti 16 February ena omo be ye me ho ade e wo Fiankoma
ti yekoye refreshment ni so so hom ti yeti ho na ye bo ye bra yekoye me ho ade free Fiankoma wie ye no me pa ke me ne ma ho nyina de course hom ti me ni me kunu ti wa ye bo ye bra si chobe adwuma na me ni ma me ne ye me kasa ne nyem so me koye no oka che me ka che mam se adwuma no me de na me nsa ebetimi akova so na metimi awie no se me wie adwuma na omu wo bi ho no mo onu ne be siesie me ho my phone omu de me kwa Akoma na makoye polish na mapon me ho me ka che me ko se de oni ska na adwuma ska wo no na wo de abeye me ho ade no nti no me ntwen kakra ti se bibi ba na sema wo de me beko na me ka che mam se me ntimi ntina se na me hwe me kru continue choba adwuma na ye wa shaman no o si wo bebi wa ha ebetimi aye de na mama ye nkoye na me ne no ana mase na epe obi ba akọ ho na e ko start adwuma nti ye adwuma na egusu amu ho na me fa anyinsen inya 4 months no le ko adwuma one time e ba afie na me nsem ye ya ade be 12 mo around me se me kwa akọjun so me ba na chese me bleedi na me frame me kunu se onhwe se emoja etu me na ko ho na me be dai nti me be dai no ade a chin ye wan ma me scan course to me ka chwo me se me ntimi be adwuma ti man ko adwuma nti 3 days time se no mam se me ko check up me ko no ka che me se bi wom nti no je se ye kle na me se mate ti me ko fie man ko amomo ankle na me ankasa me tina ho no ma be 3 days ana nyinsen no e be se ne ye nti me go mu a me receive me menses me ko adwuma ti me wie ye no ana omuka che me se adwuma no mo nu adwane na ye nto nti no ama scan aba form ti ye je adwuma no nti ye ofie ikunu ko adwuma me de me ti fie nti me wo no ma na me san enya adwuma foforo ye school feeding program na me no mo aduane ma wom ti me wo no ma me ye adwuma ma ye adwuma be 3 weeks 3 weeks no mo one day me ko adwuma ba me buy sometimes so a nyinse ni say no ansana menses ni betwa no the next month anka bia me nya me menses ama na me de nyinse another one enti nya me ya adwuma me nyinse ye no be me ko ye adwuma ne be 3 weeks ono so ma ko adwuma ba ti me manu adwane me na me won de me wo masemu fie ya no adwane ya didi awie na me kunu ko adwuma ti me kunu ko adwuma no na me ko da me ma me na odi awale ne ma me ne ho me da ho a me hwe TV na mu se ma ya se me ya pa na me frɛ me kunu se Mr. Onto Jin ni so ni bi enfambre because me start hospital ko ti Mr. Onto bi me da ho ana omba around be 7 to 7:30 no omba ti me da me ma me ne ho sa me pains no me film ti me sorry free na bed bisi ho me sorry free one man me say moja esan babi na me frɛ ma me say mama hwɛ na okobɔ ma ase amane na me say we dey me santina say dey ba kono me ye na ese nti mo ma miska na me fan ko so ma me say me ni bi ma ase susu wo ni bi me kurun susu wo ni bi sa time so no na me ma me bia oye me kan say me ma me na ne so ne ba wa mama yi phone bi nti na wa send iska ma me ba na me yusu ye 100 cedis ana me this can say me call hospital ana me fa me ho na me ko gina kwa na me nyaka ana me ko no frɛ me o frɛ me no obi sa me say me won hefa ana me so me wo kwan no ho me nyaka na na si there bi ana oba ho na obe frɛ na danfo ana mo be fa me no mo de me call hospital si ye kwa na me this can man no na oye rounds because say ya nwumbre omo admit me di nso si me so no ja me ho ko fi ade chi anopa no mo si me koye scan na ye hwe say nyinsen asai anasa ebi wom ti mi koye scan no na mo say ebi wom ba sese me ye adwumaden nti mi da ho for 3 days na mu yi me no na me wo ska kakra bi wo me ho na omo so be je me 105 na eva mi kunu say oni bi no na me frɛ efie me ma wo fo na mo ma mi sasa na ebi mi ye ba fi mi na eba no so kwa ko pejuma ni ka say nti ko pespe no koye na me ba afie ti mi wo fie an mre no koye no bai yeti ho ma obi ayi me free hospital aba no ade atia mi ade san ya mi kuna ko adwuma ba abedware se wo san pie anam so obi a me yare a emoja na etum ye se me nda ho no mo o kwan o se obi de ne ka nti okwaje around be 9 anam se nti oni ba ko no ade enchina na ma ade enchina no akwaje o se da wo ko anam se wo kwa won koy me man pene se obekọ nti mi lock in gate na me ko na eduane wo ni ma me na me ko se me ko fa bre no of frɛ me saa ma me ka kyerɛ mam so nhwɛ sɛ ne ba ne na frɛ o disturb me se me bie no se man bie ni gate na me hu sane a wote ana me say okay me ba ye na me bie na na opie koye na me so me tu puni nim ana me ki ni sie ni na me so me fa me bible ana me fa me
me quote bi wona me fa ntoma na me call asori bi a odi me call prayers wo mu eben area but asori no omo wie omo complete omo aboso ba gate na me call da pulpit ni so na me da wona me su na me bompa nti okochi ni ya na bet say two mu ho ba fie na me ni ho na ofre omo say me won because me nim obi a osu hu ho me busu ni bi ani ma me call ni nchen nti omo frɛ me na me fa me ma me ne frɛ me frɛ me be 3 times na me find obi san say me here na me say if ani chop you go ta sorry dem ho na me kunu no frɛ me o ka tene me kunu frɛ me ka chem say me mbra fie na me say me mba nti me da sorry dem wa ho ma che ana me ba fie me ba na me be da ye porch nti o sorry anopa na wo dware akwadwuma na me da ho na obotra me odware nto oye ni na ma nyina awie ye na ma sorry o kwa na me say o ma miska ose o ma miska na me so na tadi so o ma miska me ma ne nko ose obebo me na me jeni mu me so na to se ma mo na tadi na me jeni mu o kwa na ka che me say me mfa ne kawa engu table ne so e ma no isi me mfi no na me de metimi baby no koye ti okoye answer na fe mama me chop money dia de osu opie because osu oni car nti oni ska opie ko ba ansa na okwa wato aduane abra me ni ade nti one day me won no ka chem say kasa ne free hospital ba so empana me ne da so obefa be sheet ed beto empana nim ho no nti be sheet ni so na oda hot twice nti the way na no de me farm no I say na me no ka chem me say the way na nyinsen no any said it say na dwuma na aba fam no opese me come ma amenum ho na me koye aduro se nyinsen ni epeja na maba na me si waka mate first time put me say me nko nti me hwe as a treatment na I was say me ko na me say 87.9 very time na o ma me 100 cedis na de ne taxi me fa maternity any bag a omo de be ye me ho ade entuma ewo mu ne ebia me ntade bia omo de ye me ho ade na me fa na me de call ti man fa bibia odem ho afa anko nti mi kodru ye anwumbre be 6 na ofre mi say makodu ana na mi say medu mi parents om ho ye mi ba mi oba be ma wo ho onu so ne ho ye na mi so nyame ado ne ho ye enti ma obi sa mi sa asem wie no so oda nyame ase se makodru mi ma me ne mi papa nchen asomdwiem mi ma be gu nani ma ase nti we ja mi aware ye ena mi visa se eni mi gwa se ben 87.9 ebesinne Sevenado se waja wawade because wa begu nanimu ase wabra wono a na ka kire wo se ko wawofo ho ana ko maame ho na wanya on kakra se be ya wo bewo ono so wagu nanimu ase nti waja wo wabra wonyem na wonyem aboso me se enyem 2 months 2 weeks I see yankwe ena me ko nti o ka sa asem ni kire me no matena ho ofre na on fiu won shedan ka asem papa bia ono so mfrɛ nti mitina ho 1 month 2 months up to 3 months na me call ye sofo a wo shira aware ni so SDA mu ko SDA sa time na me so me adventist Akoma FM ko ye no na sofo na wo ho no ye yine o shira ya wa so ye yine afiri ho na fofo na aba na me kan masem kire no se sen ana me kunu ade ye me sei na me kunu ade ye me nti me de ba betu na enim sei na waka nti me ba betu na enim na o sei onim enim gwase kura mi kunu so nim enim gwase kura mi kunu se magunu nti mi panicho efiri se me buy one city kro ma mi bi se me ko hospital se me didio o ma me hye enti efiri se oba no efiri ni kunu ho na woko ne maame ho no na che se be ma no onfi no o se de mi jawo awade a ne sa wo fa wo de ma akro nyina no na mi nim se me ba be jawo areho aha Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumade no na wo hwe na fe wutie no se afei ya mama kwaba de eba onua TV inua be ye ni di komo ye frɛ no abena Julie akohia be ma one be ma no etie be ma yi aye no ho ade kama wanyin se de di nkai abanyin se no ase de to so mienu esu bubu na be ma ne se Julie bomodia na ko ma me ho na se de nyin se de di nkai no ese ye no mempese de to so mienu nso ebese nti wo kwa wa wo ma me wa wo da oni kwa nyo befa so obekora wo a kwapem se obewo abna je pene na okọ ne ma me ho wo mu kuromu okọ ya be ma friend wakoduru jelisi ya ne miwura makwa akoduru wase yeda nyame asese wakwa akoduru na we de me ka se koro na nya wo bia na me se kone kwa wo mi jawo wa abra wanyima bosumi mienu enti wonko ma me wono wonko wo no se na be ma ne jaya na opese wo ja no to asoma me mame pacho
oka say me nkome ma me ho nkwo na me ko me twen be 3 months na on fa chop money my hwe my nti me ko ye district pastor wonu ne sure wa really ko say me de ko to me ko no ni ho na yi foforo na aba na me say okay omu nyina ye SD pastors nti me de betu no enim na me kam masem kire no nti me ka kire no say de me kan no say what say sa na be ma ne kan de ene e kiro be ma ne number na ko kiro wa se so de kan na fa bra me na me bi so mu enimguase kura wegu na say ye kopa na chewa ye kopa na chewa na ko tina wa warriors ena me kiro number na me command ena me ba afie nti me ho na me kunu frem say nipa na odi asem ne command so obe ma waduru ti ma me hu say papa na frɛ ti me ko say me ko jim moya papa ne ka kire me say ma se eni me kunu so mu ka say me kunu ka say ma me si su hu obi me ko papa ne ka kire me say su hu a me ba de me kunu ni ma se woni problem na nsensem bi a me be ka ye ena omu ani anje hu ebesine say me di na tem say me di ni ma me atem ana me ko ka asem bi a edi owu ana say edi o how ebre nu omo ntimi anka de kura na sofo no so anka nkyere wo na sofo no so omo ka kire no no na empe so obeka kire wa na omo anka sa de o kan ya ne say omo se nsem bi a me be kan ye no ena omo ni nche hu nti ena o ka say ma me su hu nti say me su hu de metimi aba nti ma me so obi a metimi aba na ma be twen be 2 weeks o ma me job money o frɛ me nti na ba me ba no me ba ne sɛn na kyɛ sɛ asɛm na papa ne no mo kan ye no anso CD ma nte ase ana sɛ moni na anya adwene sɛ woni ne ya adwene a anka o kan sɛ papa me ko gi mo papa ne ka kyɛ me sɛ me mbra na ana metimi akon ka wo be frɛ me ebisam sɛ nyinsa ne kra te sɛn ana wadidi ana sɛ bia on frɛ me na wankasa so wo hwɛ wo mu na wodwini wutiri mu a asɛm bɛn na wususu sɛ wakɔka egu wase ana wukunu ho fin mami me pacho ho na me ko ye no so hu minim obia ho me nko ho da okay me maami na de me ko ho aware nti minim obia na minim no ye mase ene ebia me kunu da fo kwa no ani sisa bi oton so oye provision so stama ena bia npo me nko ho ebia ho kwa me nkonsu okay nya dia me sheda ko nti minim obia me ga se me ko ka me kunu asem ben kra ena me ko ka fa me kunu okay just nti minima asem kura omo ka ho asem nti me pacho me wo ho sa time ni asem ni nyina kosi on frɛ onya hwe me wo ho ti be se me nya be 7 months me ho no de bia me ko hospital me papa ena ma miska na me de ko hospital me papa ni me ma me omo na hwe me nti me wo ho na be 7 months me ho no me ko hospital bia no ma me to emojaduro bia omo butire no mo so awo 102 me to twice. And see, the next time I'm say, by all miss me qua, Messayato. Tim papa so niska. No, I'm so me friend me. I mean, can't say, me panicho, me papa and mammy ska hospital. By this time, they also niska because ni by exams into oniska, into Miss Row, Manu, scan on Franco. My friend, I'll say, why, and I'm so ye, may ye bang. And I'm saying, no, bad bang soon out is cabin and what we need no cat say me. I'm a say a friend. Friend no akate me ti the third time no say me pedien e na me hansa na ya nwumre be to say 7 8 mo be me pedien na me hansa na me me panini ene ne se asema me kan ye no na wakate me so man friend biem e na ye da e ma de na Wednesday nti ade chi Thursday no wo panini ne se ya won kan kire no wo panini ne se wo ba wo wa ye ne ho ade ne nyem na wafra wo bebi sa so wo pedien wo abra wo ba hye ne yemu uka ni ye poma no ukura ne ma no boy anti mi kasa no di adichi Thursday no na ofre me no amfa nti we a e ho network ni nti no emba nti be sa 3 mo yakwa fom that dey yakwa fom nso obi aboy me dey me phone be to ho no ma me buy ya na me dey phone to say ofre ana me pick me say bi mpo friend na ofre no baby sam say ndra na me frɛ no na di asem me frɛ na kura sini ba wakɔbɔ nkwasi abra ne nkana ma abra nya yare ya me na mɛware o ya yare fo me mpɛw o ya rio akɔbɔ nkana ma abra ne nkwasi abra nya yare ya enyo na mɛware me on pɛme ye kurasi ni ba se makɔbɔ nkana ma abra ne nkwasi abra nya yare ya enyo na mɛware ai ba wanka yare koro se wakɔbɔ wo nkana man bra ne me nkwasi abra kraman de ye ka kraman na kyese dwamafo o asɛm na opɛ so wɔka kyerɛ wo to aso nti wɔka asa no nam se sa akoba kana ma bra ne kwasi abra na me ye yare fo asa nim se me ye yare fo nti me ne wote won eduro be na akoto ye ne esi ana
is na ache me ana den me mo me ka kire o se me yare fo nti na wo be gya me asifia nkoma sra yesterday me classmates out of 3 e be ye omu wedding at the same year no me ana ye de me abesi o yesterday me papa wo be hye fake niema entuma kofo thank you niema na mo be hye ye di so na yesi ma ware de ebi nsi krom ha dan a me call ye 1 year say 9 months so de me abesi na yesterday me no say me yare nti na de me abesi and they say na me yare dia eni na wo say me ba no ka chem say Julie paake oniama na ko na wo yare nti me ware nti yare ko na me yare no me de minim yare ko me yare because one for man ko hospital bia me anka njo say me yiri wo ace ana me yiri wo gonu ana me yiri wo we one for me anko bi am obi a nka sasem anfa nkyere me num mienu nti wo na onim yare kora me yare nti me de asem a me ka che on say de odi bia besi a ye cheche me egu manim asem se wo kofa oba minim se me o ja me we enya aponche na akwakofa oba te se me na be kwakofa so kofa oba ati se me na so oba ne yare ni ti ana ne yem na wan kana me kosi ni maame so se de odi me abesuo na ye jojo me sere me na ana me frame krom nsuo na Akoma FM 87.9 brabe dani duano ana se me ndane wo ye elder hwani be man ode ye me ni nyina wo te ya wehu de na waka fa me ndane ana se njesa be dane ti man fi no ti mi ko chini ya ye kakra ana me ba ana se brabe dani duano ti mi dane duano achire ye te wa ya aka no obi amfro obi ti mi ma me kra frame ma me no de aware no me papa frame ma me no de aware no ma me ne se ma me be hwe se masin odidi me ba na tem odi na deko didi abna juri atem ama abna juri abonidua oso ye yale fo na me de minim yale ekora me ba no yare nti a odidi na tem sa odi na fa niememu na fe obisa ne ade a atem didi odi bedi no mi gina ha na odi na tem ti yale ebe asema ma me ne be ka ne se e bia me na maka me yare ade a tere mi kunu enti na mi kunu edi na tem ti sa na mi papa ebisa no kan na me de manfi wo muti mi de me wo me ba bia bet se month ni ko year ni ko wie ya yesterday another year no year ni ko wie yesterday another year no somehow epo ni mu baby so nim se me wo epo and of friend me Julie wa na and am say me yale me da G so say me yale nti me yare da G o be bisa se wa wo we say am say ma wa no sika ben no de bra wo se fa kototo akora ne ho niema amfa bibia ma sika ben no de bra wo se fa kwa antenanta amfa hwe ma na oba be fra 9 months mu be bisa se wa wo oba wa yeden pacho wa sa no bisa me na me se me yare so se me yare fo ntimi da G no se na be ka no nti wa no ka se no ti o twembe 2 weeks time na o san frame biem o frame biem na me se me wo ye onyankopon emre ena ye mrepa ya memre na ye mrepa me ba me da se papa na se me ka se si akra de ene me fresh tilapia na ye yire di e wa esa se me mu ye me de papa enti tilapia na de se me to me pe ba bia ye fresh eno ani voter catch tilapia eno a ena me pe ye so fresh yankasa anu sue se juicy papa ye delicious sumptuous palatable nutritious auspicious ni na aka hu bi eno nti ene yi se wu pe bia voter catch ye wo askwa he ya da entwemu nko ba bia me emfa tilapia bia da ade a chesi bia emre wo bomodia se obema wonsa aka wo voter catch fresh tilapia no ebi na bibia atumi aye kama Tropo Farms Limited wonom na ede tilapia yi aba bomodia se obefre wonom bra na betu bi koton ne bo no eda fom papa wonso a wonso wo ye aduane betu bi ekokoton won betu bi kono awa aduane na bibia anye kama 0544346976 0544346976 na ma wonsa enka wo de time ye de brato yade ne so ntimeka fo ye time herbal measure and de ama wo ma de fever ase betutu wonum beda ho na chese watumi atete bia de timi atete bia ria ma ho atowo a wonam ya betutu afri ho a ye time ye time herbal measure time HH mission ne capsules no so de ene enamu san ya de na adokoro te se de akoko na adokoro be ana wo pedro be boa bi immune system no se de be ya wonya no fe e be boa mo anyini ya be bia wagina wo na so 24/7 abo adwuma wa abra won tebre wonya eye time HH mission ne capsules no ebi be ma wa ye mre won pass o de boss wa 1 minute 2 minutes no adwun so nkuruma wo ba wa kosu akumanum no ene ma nhyada nya nika e ho de wohia anytime HH mission ne capsules no fa mission no ene capsules no ya de nyina da awe
away. Hey, Banif Pharmacy Shop, and you're not free. 0244 417669 0244 417669. Nema wonsa enka time enupano ebi na ene mame nka kire wo papa se entina ho na nka se na ene sikani ena sese na wo pa adwuma ye na nso nya sika fa nya adwuma mesre wada sese mi no eye bills micro credit ka kire se bomodi ana bra fa Ghana card pe ebra na ebra beje bosia wo Ghana card ena wo de ba beje bosia na wo de ba beje bosia no na kire se wo so wo de kwa ye adwuma na wo kire se wo fa nkwa ye adwuma bi ya he me catch it. Mrs. Wokoji bills micro credit ya. Bosia no a ojia. Na no an si wotutu bi Canada kwa akoto AF audio the red roll on. No akwa akoto me de bo ba akwa kumu no ma mienu. Me na mekro no. Enu nti wahunu. Enu no Ghana card nkwa bibia nka ho biem. Enu an so okoya aseme ba ba je bosia. Wo de kwa dan Mrs. me de kwa akoto AF audio the red roll on aton. Enu nti wo de free bills credit sesia. E was 0596 9208 33 0596920833 Wunya kasa o de koto AFR deodorant roll pe wo mo de bosia na be man 10 so mo ni se ni Ghana wo so ye wo free send passing free send activate free send smart e wo ho a o so koto a ukoto a chese sese nkrofo to ye to ti se ukofa ya nasa na wo hu ukofa na wo so de bi fifa fa aboto mo na wo de bi fifa fa obusuafo no de ma wo no mo moto mo kankanye moto bu sese moto bu jene mesa wada emani pakra bofo no ye enya enumguase ya de ba kono no enumguase so mfata kani bo nti mesa wada sese de ye nyina AFR deodorant roll no am na ye yusuo mesa wada mesa ukoje bosia na de akotu bi na wakọ akoto ni dwa na wo so benya bi Kumasi shops no Kafodonko Cosmetics na Teacher Cosmetics and Vero Enterprise wonum nyina Z-Way Cosmetics ne frisia ba ko Keche Cosmetics no womu nyina ewo edum China atonsu benya bi ewo ho sanso na wokopo segolena ewonsu benya bi enkra shops no Obio Cosmetics Drag Lane wa TET perfumes or Cantamanto Mother Cosmetics ewo kanshi wonu wo Regina CMB wa Mrs Akoto onunsu wo kanshi ukwa ubenya AFR deodorant roll on bi etu akwa akoto takraze Carrot Supermarket na Stanford Cosmetics omunyina ewo Market Square ho na Pass Royals Enterprise wonum na womo distribute AFR deodorant roll on nti bomodia se obetumi afre won ma homatrofo yiso na waji bie na wonso akwa akoton 0544726882 0544726882 and 0246392793 0246392793 na won suko to AFR deodorant roll on bi na ekokoton sanso na onimo bia na moto mu ban a wuto bia no arapo won kama na fe wodi akwache no Greenfield Scientific Herbal Hospital ne yakanfo dia ma wo ayaresa nyina last stop ho nti yade bia de nei adan hu ziba na ti de padua no eso wako a wankoro no mesra wada yade bia na so wode se makube be bia wo so de pro ye Greenfield Scientific Herbal Hospital a doctor fu akunini ane anintini na wo ho ye ni aduaba ne fa ha ne sa yade noa ya yesuti a ya di dwuma enu ti say stroke anase enmunka kyerese wonu bon be ma ye fra wo krawa kyerese wo ho oba ye fra obonini won so wo ho no be bia wo so okoye Greenfield e wo de wo kwa wo ha no nyina anopmesibre no ubenya no ho na ultra modern lab ye wo bi kidney liver any test ahodo nyina wo ba ye be ye ne kama e de ama wo nungwa odogo no last stop e ho na abehunu ye frɛ 0243983906 0243983906 and answer 0261651898 0261651898 Greenfield Scientific Herbal Hospital na eho eno yade ni nyina so last stop mama culture o se ne sese no enipa bonfo bi enam ka na chichi kwan so wo mo beta frɛ wadwene ho agye usika dia ma utira bom wo Vision Ghana esben culture say so wo ho no obi send o message anaso wo frɛ culture say wonom ma bosia culture ni pakra se wo boase hu Vision fa Ghana wo mo ma bosia na enso so wo mo culture say first ka beto ansa wo ma bosia na wo bi a enka wo kwa akwaji bi enu nti no wunya nyako bi anase match bi sanu a na se wadwene mu eye won tantam se wada pentam enye adufuru pe enko akwaji wani so ne mo frɛ Vision Fan Ghana e was 0508 352 002 0508 352 002 and our World Vision Ghana it was 0302 232 607 0302
232-607 ofre wonom na se eye wo mo nsa no adwuma obeka kire wo se ye obi nso na epe wabu afa so a eno nso wo mo ebe ma wo ehu afei me mama kwa babiem ne yenko ne ne juli enko toa yenko mo twetwe ne so ntino be ma ne frɛ wo obi sa se wawo yenko ana msinya memre ni mre pa me time on so Akoma FM 87.9 ofre me bi wo ha be week no afre me ho ye msinya me adom me ho ye si mi wo ho no ma na me de me compaibo ti mi na ma na me compaibo wo chichewel anwan kwanta kwam ho no mo ti so fuma bibi wo na me compaibo me ko na ka kire mi se obi me ba no we sane me na me do 9 months ni mo ka se me wo 31st May okay ti sa time mu na se na 24 somehow we home baby na me ko ye ti me ko ye no na ma me ka kire mi se wo ba no we sane o so ya chichire no nti yesese me sane o Akoma FM ma me ko ye ekopes ka bae na o sane ye nchichire no ya bon chichire na ya chichire mi sane ye so sane ye so bodua na anyam ye ho na ye dura nti mi ye dura nti Monday anajo be 5 mo baby na me hu se awo nsu agumi awo start ya kam nti me wono ma me nam ewe me na ma pem baby atena santi be 7 ni mo wo na me frɛ me kunu se ise de oba ne obo wase ma hya wonyam wa be frɛ me se me be ba si man kasa na ja me ka tre me phone na me nam wona ewe me na eto me na ma be tena o se be bia bo second half nti me de sa na me adom na de ache me nti ade che no pa be 9 ana nyankopon sue me wa solu fie ho a okay e wo fa me banti me wo ya na me frɛ me kuma ka che ni se ma wo na me frɛ ma me ni se ma wo na mas na me kuma se na wa frɛ ko na me se me frɛ ni ro ka che me se on share me nyem me ma be ka che se awa ka me na se ni beba nti ma no se adansi nti bona manie na me ka che se ma wo o ka se yu enu anu na ja e ba efie ti wo papa na be yi me ba cho me wo ho se sa de wo ko hospital me wo fie nti me wo fie no ana ade achen ye no na me ba no Akoma FM 87.9 Kumasi di chin Wednesday na ma me ne ka kire ni se e mpa bo we no se me fa ni ko hospital na ye de ni ko hospital wo Jacob no admit me papa ni me maame ene yi yen ene ko fi omo na ahwe yen ya ama me nya 7 months ti me nya 7 months mu me nya kwadefo ama me ye adwuma nti me de me ba ne mana ono so no ha adwene me de ne mana nkofo bi wo area ho no na eben efe kakra no omo ye gara na me ko se mba omo cho okwa gara me se nti no omo mbo me na me nyi abo ema omo nti ebi wa 100 cedis ebi wa 80 enu ana me de hye me hu ni me ba Akoma FM FM na kwa di be page anya be say 1 year na da be 2 months me try no for ntem because na ma me de ni kwafu ma na me sima ko edwuma oso akogala me se wa am sima ko gala ma me de ni ko me nya be 1 year na be 2 months am be ko school me de ni ko school ana me ye me gala sa me yi ma abo sa ma abo na me ya sometimes no me ti me ya abo na me kuna frɛ me ba ni nya 9 months ana o frɛ me say ne ma me ketua ni kunewu ne ma me ketua no so ye me adoye ebra me ware ye no nti oni ni kunu ni nyina si me manti ni kunu ya me tin so wo no mka chem so be ye na yi ma so na ka chem so ndi oni mi ni asem ope banchi because me na me we kura se banchi ni brode wa se afrɛ na wo ye no tema wo nyinsan ya wo kunu no e fa nyansa kwan so pam wo ma wo kɔ wo ma me ode no wa se kan ye wa se frɛ sai ma se ketua no sa tam on de no ni wo no otakura de ti wo no de ho de enti wante se wo kura ama wo kɔ ma me ba so ye de obeti wan frɛ wo wa frɛ wo de bi okay na me frɛ no so me frɛ no ka kire en wo frɛ wo ne ba ne kura ne ba ne se wo no ma ase ono ne kokko ne we nyina me kon etuntum ba wo se me che se ase wo no ofrɛ sam mo ne de one me kasaye en wo brɛ wo de yan en na wa na ne ba ne so brɛ wo de yan obia ni wo pampers 1 cedi mpo 2 cedis obia amfa ba en wo mu bi wu ye de wo mbe frɛ se tu banche nti me so me ya sa doye no because na ma me no wa ye ma doye mu kuro mu ho no ayi banche okuyani ayi beba akuyafo okuyani no a okuyani a wono na nya best farmer banche do no ne ye wa
wo mo te ne radio no so hwe ne TV so no wo na wo ye farmer best farmer cassava ene ye wo a ma sister time na ya be frost to banche fabra de sa time na me so pra banche ade me ye ye me ba cho sa time na me kwa aware no ye me ma me efoni nwomo ye nti aduane de ebi mpa fie nti na metimi hye bode ne banche boto na me de ko sa time na me kwa aware no nti na mo ka che me se me mpe banche me nti me so me ye sa do ye na me a me faka ana me di free ha ana me de ko banche ne bode adro mi banche boto ba ko bode adro mi da bi na me ye sa do ye e ma mase na me ko ye ansa no munhu omo ba no na omu ni mu no satam no wajina kro obenant 9 months no wajina oba benant eno muhu ti mi ko di be se 1 week e wo ho 1 week no na me da me ma me na odi awale ma me no nchen ena because no mu nyina han dan e wo fie oni ma se me tenant nti ho na me da ti se ye ni we ya me ba back na mu se me ko ye na mi ho aye fa bi o mi nsem kakra ni ade no se wa ye gala enti no o ko skase na ne kra ma mi ti mu nya den o ko ne skase ne kra ko pampo no se onimpa bo de be sha kwa yi mi to bi koma wa na se onimpa bo de be sha kwa yi mi kunu o simpa bo mi to slippers me no fan she mi to bi koma yo ma mi kunu de enye se bia na mi do ne pa mi do mi kunu ankasa because anwumre ono oni adaje only Saturday pe na wo fie otimi ko adwuma ba nyimbre na ma friend na watena akonyam na ma yiyi ni more chimi na because me hairdresser ansa ma akodware abeda nti na me kasa me mpena asema omu nyina omu se me pen etu hu acha adwuma efie adwuma de oya a week satama e choba ye nyina ya bre nso mesi ne ba ne ma ono me ase nipa for me na me sin one day that was Sunday me wi ansa na masafa moto akokuru makodi dwabe wo fufuo no mo pe ade ama wo nti me kunu ne de ma ase enye sa asem we na ba mi kunu mi kan wa ma mi ensa na wa fa wo mu ene o ma wo odi mi champoa oka na mi papa kora me papa ko ese ko jawa yo ka chense o ba ne de mi tene so a na ma so ene ye da bu awo ma nti like odo na mi wo ma mi kunu mi ko gala no aka chense mi maniska sa ta ma mi ko o se mi maniska no fa nko to paint na wonya dan ye tu ye dan no nko to paint ni carpet na mi send 200 cedis ti mi ko ye no da bi o to bu ase wo ye na wo aya wo ko ho me sani ni ska mama me to wo ase wo ko ho ba ye no anansa na wunya nko ho no wunya fa ba nche ne nko ye no ya wa wo 9 months na be ma ne send you sika no ya wunyi nsa ye no wo papa na ma sika kwa continental no ya wo fra be ma no o ka che wo se wo krama ya de ya wan send sika no okay ni nyina mu no be ma ne timi frɛ wo wo frɛ me na o se wa ko han dan wo ne ba foforo na dam no wo ye ne ho adwuma send sika ma no painting e na do galaxy painting mo ma 200 cedis na o se wo pe carpet ene paint nti ni mi man 200 cedis abeto na sa dan no ko da mu da nti mi ko ho no na mi hu se ye tu na ni niam gu mi niam no ebi gu o ma me porch e na ono so ne mattress eda ne ma me wo na paint no bucket ketewa ne bi esi won tim kan na ma asese enu nie ampa paint ni de wato e na esi ase nti mi de mi fi ho ba ye iti ya na mi ye me adwuma me ye me gala e de hwe me ho because sana na me connect no nya de se me kwa kwotena ho nti me ma ko mi de mi di mi pa e hwe me ho me wa na wa frɛ me sani ni sika na ma se ni no nti mi tina wo be me fi oba no be last year ni mo February na me ka che papa se me ka che papa da me srew na na kwesi enya de obe ware me waje me koso di kan ka kire me waje me esi ho ebi adwuma na me ye nso because of madwuma din nti emema o site wono ma omuhu me mu a omo pe me enso because of say me kunu ewo nti me hye ne ka wane da fie but me mfa na chi nti me so ye nkoja me me mfa ne nsan koma no mbapa se miniska na msu niska me wosika yanko ana me ko fa me wosusu bi o me ko je 10 million ne no ne ekoye ba onu ankasa oni sika ti otu ya ye lorry fe ne ekoye ti ekoye ne dia asem ne koto o mu se me ba ni se watina wa mfie mienu ko mfie miensa ontimi ntina biem ko waka chenso nware nti onu de afide wa bre oso nware biem ti opancho mo nje mo nsa na afei mo ba no e ka ma bo won hu bia mu nchia amonje mo ba ma se ni ma mi eni mi kunu ye defe sa e de na omode ye defe asema obeka ni se omode omo nka se omo agya mi na edan ne ba na adwuma sembe call form ti ni dan kura afi na omonya family house bia o siesi nti omo serem me papa ye ma ni 2 months ni echi no obema ya ba
nti me papa da ma de chi na mo sa eta mo shena me se me ko me ni o mo ko na ma me ne se de bi o se mo ko wa fe mi ma me nko nti me papa nko na papa de snap no na o sa de ba de fi papa de snap no sa ba fi nti me de me te me ma me no mo nyina wo fi nti me da me ma me no me da ho na me nu aduane sika me de ko ye no sika ba me ko do almost be 8 million no me di ni nyina atena ho ennu aduane ma sika ne san me ba kra no me frɛ ya mi ni ejuma nsa wo sani mi sika ama me dia ba nti mi hwa setena na ono a wo fie free okoin wo fie wo nya o hwe sika bi ma ne ba ne krampo no koko sika 2 cedis kra no obeji sika ni free mi wo no de kotoko mi da me hwese no ye na me say omo fa me ne mama me na me nko ma omo fa me ne mama me a na because secondary school so bi tie mi wo Jacobu a ye fani say MPP officer wo Jacobu no abo kwan so sister bi ho no ma woton service se say o dey provision store ho ana na me ko school me ni madam fu ba ko wa shama firstla ye ko free service because yin say be ko school nti no ye ko free ye ko free a chop money ye dey amaye no ye dey akotua satam na hostel ye dey bi akotua ye be ye provisions ya bre ye dey chop money kan ye dey akotua sa ne man service be 10 ko silver mienu ko ma mitimi nka ma ne mani dolls cooking utensils ni nyina lura ya ko ye no papa say so mari biom nti mun sani mo fa ne ne mama no no nko o ka kire me say dan ne safo ayrai nti obi awia nyama no obi awia wo niema na wo de kwa awade ye no wo ko ye no abema besia ba wo de banchi abo ngumu ano no because abena aseni ache na che say emu nwasa enti kwaku awia yi ewo akoma mu nsam dwumade so we dia me da ase eye oba bi amne ne tie frɛ na adwo nya ako ona ma na wie me wa ha me ba mo anim sɛ mommoa me na de ode aye me no yen kan me bibia no ye hunu ne eko yo ne sɛ me de bae mate ene ade nya ako ede aye wo no bo mode ansɛ ubebo me mu o ene yahwefo ne yetiefo yetiew me pam chao ene sɛ adwo nya ako no na me ye taxi driver me wodwo so me ye adwuma na obefo me ka na enkomodie me hu no no se ni kunu ni najai nti anhwe no nti nti na oba nti wontu ameka no o si we ni ska na man bi nti we na chire no oba sa na me ko ne papa no busuafo ko busia se no kra se oni ablantie na ja ampa ablantie ne me ko e papa no ka chen se oni ne nana papa ne ka chen se no kre ablantie na na aba ho se oni ne ntena biem nti me mfa no o kan so na ma bi wa chiro e frɛ ne yire ya duane e frɛ ne fo no so wo no se ene e fa no ti me fa no a me ne to na adwuma de me ko sahwi akontom na me adwuma ko ti me ko ba e na anyema wo akola afoforo se akuta no ena me ye se me ye adwuma na me hia no se na wa ha na me hu wa che na me se afi na ma ba ha no ye se de one ne wo ye no wa hwe no wa ja no nti se mesa ne natena na oba one na atena pen de ontimi nkase bi na me sa fa no na me etena nti me ko no ne na ntena se bia me nko hu ne papa na na bio me ko ne papa no ho ma ne papa ne ka kire me se an one na gya ma papa na enti me ko be ma no ho ko pe ne number na me busa nse no kore ti be ma na afrem ka kire se an ono akọ ne na gya enti ye menye se ne ban na ma me maniska enfanto aduane ndi am ayi me ka kire se na oba de me maniska nto aduane ndi se me ma na o ma me ni sika de oba de bi be ma kola na di se obubom duane e kan na ho no yifiri ho ti me ne tena ya ma edru papa ne beje ne ba na o de ne ko ti oba ho ma oba numle be 8 na oba fan de ne ko be ba na moto shenzem be free 9 to 10 ho na me ye se da bi na ba na se o de nsahye ne nsam yi ade be chi no wu da me dem a me ntiase nti so oba ba o mla anopa no se o masa nti one me ebe ye na ye kan na ntiase adwuma nti me ko adwuma me wo ana obefa oba no etwen na se de ne ko be krobi de sape nti sape ni mu ho no me bi me ko adwuma mba fie no ma na me se me ko papa no ho na me se adwo ani fie o na ma hwe na me hu no no si o de ba bi akobi obeba
na mkɔda ma adeɛ kye nti me adeɛ kye a mesɔre yɛ a mekɔ adwuma no na mehu sɛ kaa bi ba hɔtim menkɔhwɛ a na yɛ saa ablanteɛ na ɔno ɛfrɛ sɛ ma memfa sika ma no a ɔne ne gyaa no ɔte ne kaa mu na ɔde no akɔsi fie nti hɔ a na mesii nnipa no wie na mekɔɔ fie hɔ mekɔɔ fie hɔ na mekɔɛ na waba ne papa ne nana no wɔ nam sɛ adwoa hefa no akɔ sɛ ablanteɛ no bɛkyee me ɛde me kɔɔ saa pɛ hɔ nti afei na wabɛsi me fie nam sɛ na obi a wo sɛ ɔfrɛ sɛ ɔne wo ni hɔ bio no asa abɛkyew ɛna ne papa yɛ sɛ ɛneɛ yɛnhwehwɛ akwaraa no yɛkɔyɛ case na ne papa me ne papa ɔyɛ adwuma ne dan mu to hwii ni mu no wo nneɛma no a wode kɔgu dan mu hɔ no wokɔ baayɛ no obi awia kaaki ɛdan ne kii no wo nso nko a wo nneɛma ne yɛsesaayɛ ɔno ne nneɛma deɛ yɛmfa ntadeɛ deɛ yɛmfa bi nkyɛnsee no silvers mono no a yɛnyusuiɛ no deɛ na yɛyusu no nso no ne aka no ɔde abrɛ ɛwɔ ne maame wɔ na ne maame yusu sisi me pan mu no na me ko Akoma FM 87.9 me na me to ya anti amado nta me to ho so tie mi a oye me dance ni me kwa me dikan wo be ma baba akoma ni wiye be ma no oye me yie ne ko sheet na me de awo me ensa ebesi me bayi so me ba ne bucket enu pokodi omo ho ene pan because me di me hu ni pa ti me dware me ba ni bia me si niam wo pan nim na ma pepem na me de to awiem na ma kosiwo sa na me ye ne bucket ma kofa me ma me de na ma siwo nti na ya mono ana me ware yan paki ni nyina ade koye pan no na se ye ko ho no baako omo de se kan kura tue hu na omo twitwi nkuko eye mono baako soso no eno na omo yusu ade ko nso adomara Akoma FM 87.9 cooking utensils nti wanya wo niam baako kra mfa baako se eno ane me bag pe ena me fa de koye ebra me wo ye ne kura me ko shit ni ade e wo ho na mo fa mre me no me nema na e wo mo fa mre me no omo se omo ni ska me maame na sa send 50 cedis e ma wo no maame na ode aware maame ansa na mo de me nema ni e ma na afri su hu mama maame abehia no kumase abeje abre me ansa me nya atade fufuo ade akọ weyi enya ko shit de akekere me ba ni omo de aye me no nti eno nyina aka hu adwenjin because na me do me husband me don no ma jinsa manya yare obi obi o se ma boda esu me nya boda mfo mi nyim ade pa ma dwene mu da ho gala na mi ya bosa me de sa ko bo bosia eyi load me starting one na ebomu ma me almost 100 and something million me de ne kakra sa ana me start here 3 hours 4 hours se no ma na me de mi kiteska be na ko 200 million ana na me anka so ba be sam de mi load afa workers mienu aka me nua ho na omuye majuma ma me sika ni nyina abeshi freminsa me nya mo afri obi ya ho be bia ye adwuma ne krampo se eskafo bi abeto wonti no mintimi nkwadwuma okwa oye yarefo ne ebe ye me Maa Akos nya nika ma fayo ma fom wa cause of sa aware ni nti Julie mama me started say me kwa shama no me hia obi a oboa me papa ohan dan mami nti me befa me chiri ba de ne koye oba na afi no we secondary school me de ne kwa na sofo mami say ye sofo mami e kwa na so me fa ne ma no one ne ntina one na atsena abesi yi tissue paper when mami what one na atsena almost 9 years ni mami no one na atsena ade me nua na tue adwumam ni odi na chi be ma me sa be fa no de ne koye ono so be ma me di kan ne wo ba akono ono ena se me fa obetu mi chinsa no se me fa ne bra odi mi nua na esu adwuma eme ne onu su kita ne nsa no adwuma me kwa aware ni po mi timi frɛ wo mo na we send me 50 na we send me ebe gu ma ase fon so a on fa ma me e to da so a mi di to enuane ebe gu wa se ne fon so se person na me line no on be block no nti na me mani saniska esi wo no ne so ebi gu ne so nti ebi wa 50 cedis ya de ebi wa yes me di ebi kra fa ne nsa sen so ne de me fa me because na me do wo mo nti no enya de a omumu bia bibi eha me ba enya de omumu bia bibi eha no kra hwe eture bia ya na ye o ohunu yesi manye nensu me manye me bi no nya na deko hwe ewiaso wo wefo nsa no wa hwe wo de wa fa obi ba you ade na gina sampempeswe wa ye depressed ekrofo sere no ne mfefu ohuru no eni ade wo wia ka che se wanya nkraman wakobọ nkraman bra no wanya ne yade
oba na ade ne di agro sa na ode kuma men ka che wo no ma men mu abusuafo en mu asenkyere ye hu ani mu ase ye ne woka mu hye munya ne ho didi enti mu didi ewo na bosuo mu nti na da ye asewa ye te se de wo pe na asem no wo brechi ya no aye nya me betuatua nipa bi ka mako me DJ Bakope me DJ Bakope DJ Ike ma bo be me di ampa no the great oh forever young awada she sekutu sembam DJ Akoma FM 87.9 Kumasi bedroom wanda me say good morning man DJ na beka manu no bin mabubo bin nka da bia menya hoade hey eshishaw ma we fresh kama obi o osuro se edura mi kwonu mu e mama menya kase mbro me pa cho dabi wa furu me ese nturopo dabi me furu ma chimi hwe bebi ma wo so dabi we no e natural nti ma wo hihye na number 2 say obi si o yetuntumu a ite say eyi ne ho asa bibi didem obi ye kokko hu asa bibi didem bebi eduro ni ma ni uyi wo ho wo stage na ba na wo kala no so eye normal kama na number 3 on say eduro na nke say ye ne say moja ntini eni nompe mu adwuma nti say ma ko wuti ye ne watobo akoduas ne kokum no ma miensa che say ubefia nia dia ebeye kra ho adwuma ka ho kra no bro sa nan ne miensa no agisi obi a wonum good morning that go what say into no say near ye dro no to number 1 obi ota complaining in kasemu yaw obi ota complaining in kasemu yaw bia no say kasemu yaw no eya na e wo joint of inimpa ne part your body no enti bia nkasa ni nkasa ehye woni pedua ni mu bia no aposo usisi o se usisi ne kwa ase no nkasa wo ho wo mu nkasa wo mu wo kon wo nsa wo bum nkasa wo enti wo nan wo to wo nan nkasa wo bia nkasa ni nkasa ehye bia no the moment a wo beti obronisi pain wo beti ya wo bia wo ho no eduro ba ko pe no se wo bisa good morning heba mesha on se wo behwe a se nyam ofidie so ne e bia mienu bia good morning heba me ya sheda ko radio ni TV bebre na do na ton ho na edro na ton ho man na no sa da me better last week by say be screening I mean sure pa go for buy the buy go within wo ho ye we ya fe good morning ya pe good morning am crop for afi a short asa yenya bi oh intino de akoya ni say Saturday we de kwesi akwa na afi na me ya wura ho am crop for pa say yenya good morning bi nto yen so so a yen sheda nya advert bebre bi asa mami fo ya be dia dance na afi de otene nche na wakoto bi we dia dance ni we akoto bi oh mami ba ko o say 10 good months ebu akwa me kire no opio na okoto o say 10 good months o mu ni nsada ti da onu meduro no otobotos miensa onu mu mienu ba ko na e kan onu kakra bi the other day o kodwem because of so mu ni senti odama free so kodru dwem no o to ade na obo ni mu as no business amame wase hu o kogura ni shop wo hwe na ni mensa ba we hu hwe so ogina store na mu na sika na odi didwa no o te so di bi to straight dress na otumi sesa no ho ma me shop o hye bi ko fie in fact ma me friend ye dase ya say e bi mre bi ne say na wo ho no eduro na de TV no so no wo ho a wuntumi nda na juma ko obi ta complain me ntumi nda eduro na juma me ntumi nda we eduro ni da no lady ba ko ne maye mienu ono ananum eduro no se for the past be 3 months no ntumi nda da ti bi o oda kakra na ni so tina na dweba ye wo na eno ano na biem on the beer. I saw sorry now when I'm your in fact, it be actually me pen. Yes, uncle or can't come in Jindy. Come I guess and I good day or so with that. Or send a new sitting on to me in the beer. Now that old friend, you know, on the door can say, and that then come on, mommy buy a late to school and say, Mammy, but why naked see? Or say, my friend, more compare more doing bit for the past 3 months, name to mean that. But week way, dear, madame, and then Monday coming back a late to school. Near say, wow. So obi complain so ultimate that and but we do na TV so good morning heba mesha Marco obi wo ho a say mi ko todwe
because of say eduro ni ye ntini ni nompe ni kotodwo kan say moje nti sa wota complain ni kotodwo pa sa maame ba ko se ekoye no operation e woni kotodwo na sika na ese so de koye no okọ station bi a mi modi akosere se sika no e de akoye ni operation na okọ a abrosan te se muhe ya untumi mforo de ekoye ne se otena ase ho na anti radio set ni si ase ho no se de si mu secret man chen enu bi na ya no woti nti otese ye kasa sa na wonya awrehye se e na me nkoto aduro bi no mo hwe maame ni do hu mi na mi free station ho epie na mi kuta aduro no moto ba ko it was good morning for him say na say aduro bi na mi numu na nhira nka mo pa mi koto bi na mi ntumi mforo abrosa ba mi numu aduro bottle mi enupe de otoso mi ansa na kuta mi numu wie metumi di mi koto bi ni afro abrosa dia yankopon nhira mo maako maame ni dia dance ama aduro ba ko na kuta mi no de otene nchen na maame ba ko otene nchen oto aduro no ema ye hu say ye betena asabe aduro ni dia yaye but ye betena ye kra ye nka de aduro ni yo de ankrofo anom a ayama wo mo no ene ye betena ha na ye di adanse enti obi tumi frɛ o se na me furu so pa enye no kwenti na me koto mo aduro no me de me te sa mo se eye mi booster enti na me num bi ahwe ba me num mo ye no me hu se me furu so ase kama me ya Mrs Park na ye se wow ti ekobansa na ye betena ese a na de obi aka no na ye de aka maame ba ko so oda sori anopa ase abo no de chinkase etutu no ani ono kwa de duru bebi o se panimu a ono o kan kra me yesere o se panimu a me de me yare kwahye beyifo na yesere ase maame pani na odo wi na kwahye beyifo afi o se menunu munduro ni bi na me hu se sa honam ye oni na ejai me se woni obi ofie na se nimpa no wo ye aduana on se mako ade ba ko amombai mom peppers wo mema ya hone se wo ba yi unsa no aye aduana esi fie na be ba na do sa be wo wo sa wo ma wantumi ndi aisa ne ya so on sa aduana ni enu ni na se mema ndi aya na ha mo eduru mpa so we ni aduana ye ya gbobue de esi fo mo den se wo ma gbobue mo mpe enti no ekoba ni sa mo sa suspicious me pese me yi firi wo de ma wo ma ko wo ko akoto good morning heba me hye ni bi wo de fesi na aduana no ho oba fe no so wo ndidi a wo de gya no ma na aduro ni bi no no o ma na aduro ni bi numa ha no bi wo de gya no kata na aduana no so wo tokra tam fi na ni se wo ni kosi gya so ono aba from say fa me aduana na bra me na me ndidi enti eduro we ya de tracking crofo empa aduane o ma ni bi num wi a wo de gya no ono aba press oba be didi obi ontumi nda na jo no good morning heba me ma ko me keni se ne ma so ya kwa wo ya bema ojunso moja wo ya bema ojunso a wuti pain da na sister ba kwa fe da kra do kan ne yesere se ni kunu butuni so ane hu nsa no afi bema se ni bema mu ya ne ya osoro si abonti ye je mewu ebu emewu oba isoro di na chi wa abonti munchi na omunchi to if you for your way you baby men na yehu baby abema nafa eti ekoba sa maninto good morning heba me hye ne bi hwe woni oba ehia na woti pain wo oba memu sister enya normal bra me sraw be me de ohun sane wo sa wote de enya yaw enti kope good morning heba me hye ne bi nanom afi won so wo yo oba woni atenka wotu wo fefe na be me mutu so 87.9 ba yere ya obi anko na mintim obi anko so ni mu amfana mekuma se ya so oda tatima ho eni me pa cho ekoba ni sa be ma no he be ma bi eni wa woni ni hia wo mpa so a me be ma ni bi woni ni be hia wo mpa so na se wanjeje wo kakran yi we ebe ya ne dada ebe ni sa na ohu de eko me kasa na want me DC se sa nua ma me bobo so na wo mu ha obi ampa cho kope good morning heba mesha medro me ma ko mesha as me se edo na ye nua ma miensa sei miensa sei eye moja intini eni nompemu adwuma enti wo problem bia wo nompemu wo problem bia wo ntini mu wo problem bia wo moja mu a nom good morning heba mesha numbers ni good TV so fa utie radio no a eye 0246 59 41 17 0246 59 41 17 mako edro obi pa omre kumase ko kumase tafo kwano so a new road PFA wo obenye biato promise heba e wo kumase abro oyere pafo abro semu me pa cho wo ba Akoma FM hakra na obisa na wo so wo pe bia on ba direct be obenye biato obi on so onko Kolinak afei Freddie Mens obenye biato Misty Heba wombrom obenye biato o takura dia mesro Mensa wagidin pa yendro na managidin Mensa okwa obenye biaide ato ho sanso na nimde Heba nso okwa obenye biato obi wa Accra mo ha na wana pe Accra fo efrem ina na medo yenye bio ya dibi aba munko okenshi drug lane ukwa enye na ho kope bi na to okenshi drug lane ho ko foru dua fo nko Gapson pharmacy Beno pharmacy Posa
Posa Heba ewo mbromo Kumasi ya Sunyane for beko Mose Pharmacy sanso ena uwo ashama nso Equity Pharmacy na Redeemer Pharmacy na bibia enya kama enfamo anti obapa me sorry all right yamo bon number na yen sorry 0246 59 41 17 and 0553 21 35 87 0553 21 35 87 very good ahojo maybe I don't know Asia no aso wo chia me genes so I was my Onya meka ho okay Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam jumedie no na utie Akoma 87.9 na wo hwe ewo Onua TV no bomode anse wo de wo WhatsApp message ebeba na makenkan ede ama wo ewo 0245301462 yenua ba Julie na asam no areho na eya sania wo kan nyina da ewo mu trodo dia na je se wankasa wonim se wo mo ede na famu papa wa fam Julie okay enti fawie ese se dia na esie se ni esie ni se le ba no onhwe no ena me anso no se maye yale fo bi obehu bi o se me yale ampa so yale o so hene hu mi a fe se ya sa na me tete 87.9 enso obi ahu mi a o se mabodam because of say me hu ni a menye ma dwen nyina me dakra me da mitimi tina na me bisa me questions e den na e wo me hu den na mete me ba ono ma nya mo boni bia nti den nti na motimi ama ma bra boy miserable. Okay na ukọ na wo yare me nim yare bia me nyare obi anu wo be ka chem say abna Julie e bodam fo me madam mutie mi a madam sister Rita be chile US uba Juliana osua hairdressing wo me na me say Oyerepa TV Akoma sorry Akoma Onua TV so America san Onua TV Akoma FM we be me a confirm obi a oni mi bia e wo be chile US be nakwa Washington obi a Gabi Hospital Mama Esther down so bia na wo nyare wo no se wo nyare but bia be ma no hunu bibi wo ho enti do kasa wo yare na se wo bibi wo me ho na se me yare se wa ware me oyire ni me nti o so ka kire me wan complain bibia wan me hu bibi o ka kire me be ma no maami a wo ko ne ho e wa shaman ya na wo ne ne ye adwuma choba e na introduce be ma ne de ma wo okay omo ne be ma na ne etifie ba ko be ma ne ye ni maami ye ni age group okay ni classmate be ma ne maami de ko maami na danfo the best friend pa adwuma efie san ya san o catch us say o person o de o ma be ma bi no wa me ni ye adwuma ko si say na adwuma e collapse maami no okay na be ma no wa hunu da there be alright o catch ne say wo pekunu there be na wo na oni boy that time no there be na kosi there be When maami ne tie na oni boy oh that time ne dey say na ma wo etwem that time ne dey na my friend no obi ne na awo kra makra na free mu asama say di kan awo akra ne free mu achi ni ni jai sa ne obi fufuro awo am onu wan hye me nti sa akra ne wo nti that time no na me free wo no aba ho no me free fiankuma ba ne ba be ye ejuma enti wo de kokko chia deco ene na busua for omo ji wutu mu kama mama mpacho an na wo so hu abrante ne na adro ne de because enya abrante na hia wa bonte ye wo se also ansa na obi hunu wo no no afro ron kan cho se o mepe no na wo hunu se wo ye oba type a wo pe na we de obi na de wo koma no enti wo ko ya na abrante ne pe na wo so pe ne ma na ne ho ya me fe pa what you saying ya na ho ye ofe na ne ho ya me fe enti me pe ne pa say no what ye ba cho ye krokro wa ne type nyina be se bra Ishmael ne type nyina to say Ishmael okay ti na ne ho ye ofe na wo pe no na oye adwuma ben ba cho no ye taxi driver okay enti ko ye no no so hu bibia akoso kama oni ne tena kakra nsa na wo ko ye ho ade ba cho December no and January and February no on the 16th enti Bible so me say ansa wo ko ye ho ade pese busumi mienu ne dabre na ochimi wo hia wo no busumi mienu na wotwe mienu utu kwatra ne so ansa wo ko ye ho ade ana ba cho mi fasha makọ ho ba na me ne ma de ewo minwane ho ba me de ne ma kakra kọ sa busumi mienu na wotwe mienu no a wo ne tena ye no wo hu ni su ne ne niema na oye no
na oye bema wo betumi ane na bobra me nka so oye bema wo pere because wani bo no so wo pere no dada ma me pa chomai na na kwasi nyu obi a oye basabasa ompe kasa mini ne to one dan suban say dia 87.9 na betumi de boso me mienu astadi bema ehunu ni suban me even kra no me worry na me ne kotena ye no se bia me tena ne nchen wo ho no suban basabasa wa nya bi kosi say yeyi me free hospital na but no okoda abontin me worry no okoda abontin but eno na nya me problem no okoda abontin say okoda abontin ne say wokọ adwuma no ma oh girl sometimes obi wokọ adwuma mo ebi so obefie no abedwale no obepakan ka no okọ be ma no woge okọ anmate na waba man kan wa asama nkyerɛ wa woni so wo girl man na nya wo girl wa wakọ adwuma ba na obesa bedware ya obi ayi okọ oba na obisa na so okọ hin 87.9 Kumasi me bisa ni damini last time me bisa nse ukoda ahin na wo do no nti se de obeye bia na wo fa ho de me hwehwe ani se ade be che na ye chop money da wo me okay me chop money meti ma ye aduane na obenya bi na okọ no de yade ebre wo he me bisa ne hwe ma enye yade ye bi na bi okọ ye ode bre wo se ka cho so ye yafo de me bisa ne hwe o frame po beti na confirm se me bisa ne hwe okay ye guso ye totona no ye wi a ye be frɛ be ma ne de na sim because akwase ebu we dia no de na bom me nkom bururo ni ho me bururo ni ba kope Maa Akos na bonwe nyame adom na so nyame adom ni so Akoma FM 87.9 Kumasi enya small break na apre ene no ase minyani nyina nka maji o me ka me kire o ya ka kire be de je wo ni kotu ne fa no me na obi woro me wie ya na chese wo de akekere ho ai na ne rabe wo si Ishmael mo type and am si Ishmael mo type de ota vava sister broki hati o me be ni na mo ya so ye wo de ejai broki hati o de ma nya self broki hati ketwa ai wo fa broki hati o ka ya na me yem shebe na am si Ishmael mo type ene waso be ye shepa sita family mo medase ebusiafo power specialist eba hospital Dr. Akos Eduaya ena ofre wo no wose bra na yade eya obi benya won so na efri yade pa enti ne bomodia se yade bi tete yade bi hahawa ubetu anamo na waba power specialist eba hospital na doctor etumi ahwewo ama hoto abefie na me pa choma me fa number no emaw na afa yentoa enkomo no so emfre bia na otike mu bia wo pentam age number no na wafre number no ye 0244 54 44 44 22 0244 54 44 22 0200 38 31 ye WhatsApp line obi sinse bi egu me pobia before me and I be our abrochire cry na opeso ofre won say calls no from abrochire to Ghana ne boarding to be to me afre WhatsApp so WhatsApp no so ye 0555 79 78 enunti number si a media ma we betumi ne Dr. Akasa e wo so na mesra wa yade chance na eboboba eye dan a wotenka woni pedue nim obi enim se na ni pedua esitie ai enti mfom so kakra bi anase ensakra kakra bi ba ni pedua nim a ubehu se da bi miti a eye meye eni kwan se yesa ana memfi a etutumi eni kwan se yesa ebi e chance eneneko bara obi de ebe bi ebe ba ne ochena ti no afa ne normal no akototo ne eme bi no anom ewo mu ana asa ba no afa ne normal no akototo ne eme bi time a wonti weni no na yade no akwakoduru mpempensuo bi a de wo kɔ owuo mu a enesa enu nti mesrew power specialist eba hospital say wo sakra bi woni pedue ni mu atoanamo na bra ya so ye na aba ayaresa eye wo dia hepatitis yade de wo de fa ya kache a kyese enya grokra ye be ye firi 10 hepatitis na nkasa no wono a wotese obi de na eba ho a na ono apɛ bebi afa enu nti bromodie tu anamo na bra ya so ye na ye ka hepatitis a na kyese ye brɛbuo no mu yade ho asɛm ne ye ka no ye brɛbuo no edi dwuma so de mayen woni pedue ni mu brɛbuo ye te se engine we engine frika mu a entimi ka na entimi nya ka na tontura enesi ho enti sa obrɛbuo no eseye a wa ye se ntontura
sɛ wo kidney ɛsɛe a sɛbi wayɛ sɛ ntontura ɛna anam enti mesrɛw ebi a wonam ho a na womfe ɛtwew ɔmfe ɛhyew deɛ ɛyɛ wɔ no ɛtutu ano ayɛ dene mesrɛw tu anamɔ ne bra power specialist ɛba hospital obi deɛ wɔ se me nase ataatai mefu adoa enti ɔkaekai ne tiri mu a wonim sɛ yɛ duabɔ ɛna obi abɔ no ebi kura nso a saa abrɛ ni mu a wɔne obi akontɔkwa bi kura ma nipa ne se twɛn na abehu enti na adwen ne yɛ ne sɛ ɛyɛ duabɔ ɛnso ne yɛ obrɛboɔ no na atɔkyema obrɛboɔ no na sradeɛ adɔre wɔ ho adɔso ɛwɔ ho utu anamɔ na aba power specialist ɛba hospital a ɛbɛyɛ brɛboɔ no ho adwuma sradeɛ bi a wɔho bia bɛna ne aba abɛsene kɔ yadeɛ foforɔ bi na ɛwɔ hɔ a yɛbɛyɛ ho adwuma kama ama brɛboɔ no ɛsɛ sipie sita obi deɛ ɛma ne nipadua no ankasa no ɔyɛw a ɔnamu no ɛnya asɛm ketewa utu anamɔ na abra power specialist ɛba hospital a doctor bɛhwɛ enti hepatitis deɛ obi anim sɛ ho abasobɔde a yɛagyeɛ no sɛ ebuburu gyaa ɛdɔɔso bebree kyerɛ sɛ yɛntumi nkan ne nyinaa koraa enti wo so fa wo deɛ bra wɔne a yɛana wɔn te yɛn kasa ekɔm se hepatitis manfa amma power ɛnka saa bere nka me ko enti wɔn aba power specialist aba bɛgye wɔn ayaresa ɛwɔ hepatitis ho no ɛdɔɔso yie papa nti fa wo deɛ bra ne yɛnhwɛ wo na ɛnyɛ no nko a yɛsa yadeɛ bebree ɛnɛ diabetes ate akora ketewa kɔ check ne sugar level a baby ene nam no ba yɛnte aseɛ sɛ onyankopɔn bɔ ne nipadua no bibia da normal level bibia da mfimfini ɛmoro so ɛnsan so ntemma fom bebree enti sɛ wo sugar no ɛkɔsoro bebree a ɛyɛ asɛmara nko ɛna ɛtifa fom bebree benso a ɛno nso kora deɛ ehu kora kyɛ deɛ aka biara enti no bi wɔ mo a yɛ check ne sugar na ɛkɔ fom bebree a ne akɔpɛ adeɛ bi a esi kyire wom ne ama na nonom sɛ de bɛyɛ esi kyire no ɛbɛba soro kakra na bɛsi bebi a wɔsɛesie enti ne mienu no sɛ ɛba fom bebree sɛ ɛkɔ soro bebree no ɛyɛ haw ɛna obi so wɔ hɔ mo a ne pressure ne mogya edi emu afurusane no eni kwan sɛ ɛboro so eni kwan sɛ ɛteba fom bebree enti saa nneɛma wɔ nyina yɛnhyɛ ne nso ebi a wɔ hɔ no mo na w'ani so te biribriw ɛwɔ mo anase w'ani so ayɛ otuma ɛwɔ mo ana w'ani so ayɛ otuma mesrɛw pressure no no wahwɛ ne yie no waba power specialist ɛba hospital ne yahwɛ obi timi ka sɛ asɛ me ho yɛ mbasabasa asɛ me yɛ ate atɔ bi sei no ɔso bibi mu ogyina hɔ din na ɛte kwa ɛnoa no na wɔtoa na kwantuo so wɔtoa na brabɔ so by mame nka nkyɛw sɛ saa nneɛma yi a meka ho asɛm da ɛbɛtwa wahwe fam no sɛ nyame amam na sɛ nyame ampata a wahwɛ yi a wonsɔre biom wobɛsɔre a na nipa na ekukuru wɔ ɛde wakɔ akɔto fridge m enti mesrɛw wohu nsensaeɛ bi nneɛma bi kɔ so nipadua no mu a na waba power ɛna obi stroke a ayɛ no sebi amana no echi sebi ne nsa da fam ne nan da fam ontumi nya hwe sebi o enka papa anasa abranti anase ewraba nka wo obi bidie enye obi na nko obe ye niema bi ama wo nan so enne agye so obi pagya na sebi wapepa wo ho ene saa niema no entimi sraw wohu sensunsanso obi kwa de otibi ka se menase aye titiriti ena ananse acheme ya na da ye bisa se ananse wo ye posi ni ana no aba becho saa niema we nyina edi adanse se bibi koso woni padue ni mo na no na me kire se esono de wono bi a waka ne nan ato so ana wotena ase ne wantena siye wakroso wo nan ne samwe bi ena bi a aloki moja no ena moja ni ntimi nsane nche ho no onai timi ye otitiriti esone no ende ye wa no watena sisamwe bi na bibi saaba ba se bi a wo ye comfortable ye okay ewo mu anasa wo na ase aye titiriti ewo mu anasa bibi ye te se wansena woni peduem na se eno de eyo how ebetimi de nsem bebredi aba oba power specialist eba hospital aye be hwew je number ni biem na ye nura ewo adwaman so menka ho asem kyerɛw ye number ni 0244 54 54 44 22 54 54
44 22 0200 38 38 31 0200 38 31 your WhatsApp line is 0555 79 78 Elunti Fresisia na yewo eduaya Malamix ewa abonten se drowe mese malaria fever enensuo no enhyada nto bebre eya na apete kakra ena ebasa no antontom no sa na omope nti e pai ntontom ne pa hwewa no anya malaria kotototo nro bi asa wo mu a 3 days na asa kan ho biem so ho mesrew na anu say minya malaria me ho po che nya agro won say utie me voice kwa say me hwini mu krabo minya eye dua ya Malamix no ye e ho anam sore ti si kinkire me na me ko there be oda fa kwa che no boy ene na oda osika so enti mi so ko pe Malamix ni bi na nom ene ewo eye edua ya SK nso ho obi ye fu yade kanoa enya asem ketwa obe muni a be ye dede ye fu yade ya para na obi bisa se ye fu yade ne kaka ene ye ka obefa de he ni mi ense nyina so nye kaka eka ena ye fu yade cheze enya se upeka o tu be didi ya sebo enti bi sro ye fu yade de eno ane edua ya SK unye bi na no ma ebebo pa ene ye wo Malamix ne nso so ewo ho na eno de eye general eno ye ntwansi ye yare ansa sabre ya ye ho odene no ni asase ye no nom na chese apomode ne ye mo na ye mo immune system ni boost ti de bia ye ho oden de bia na wade da de bia o de nkofo yare she obeka cho se nyame nso de she de bag enti bisro eye Hebatin heba mixture eno ena be boa wo sa kwan no so na afi mema de no ma eye jirika jiri wati ase mani jihuntu jai jirika jiri sentina me share the jai so because ma ko no experience wo wati ase jirika jiri no wo experience no wati ase enti so wo enti ebusia for sa mote de enti jirika jiri no a ye sorry ye wo fe ase power e wo fe ase ye Jasbro filling station no edi nhwe ni mo ena ukọ enkran so a kwabenya ACP main road ne so na takrade for so akwadaji estate ye ni anaji primary school no ebo fipam je number ni bie me 0244 54 54 22 0244 54 54 22 0200 38 31 WhatsApp ni 0555 79 with us bebre amen Okay, Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumade no na wutie na fe wo hwe no onua TV no na ansa na ye kɔ no na menua ba Julie na edi nkomo enu nti Julie sese mu de be ma ne nsa akoma no ana ma me de kɔ no wanje odada no so wanye odada me me papa enu mo ba ye mo nsa nko obiem na mo ba ye na nya se mo de nsa no kɔ ye a wo san ba ye na nya se 1 year na am say 4 months be ma ne frɛ on frame ohia bibi dia ohia bibi ne say kabia the last time I was sending the sky that be last time be 4 months me pa check asakese be 4 months and 3 months no send na the man no 50 cedis no say the entity no send the sky some man sky dia na dey own didi okay na sabre no send wo ba ni sika there be me ba no ndi ni 1 cedi crowd wo ba ni be ma no 1 cedi da there be what akora ni din ai o ma me be ko we no na me frɛ o ma me say nyambo a menya 1 month nti no me di nkunim akola ni be ko we eno o say akola no de ne to ma me na o ma me o de aware ni ma me no de na wo ye choba o ne de aduma nti ye be frɛ no Josephine abankwa boatema ena o san de akola ni to nkunim maame na ne de ma se ne de akwa ne to nkunim ba se wo akora no ebe sesese a wanya mfie san me nsa ne 3 months oba 3 years
3 years 3 months oni wo papa sika da 1 cedi okay enti say ye de akrai ni nkura be se edu gina ho a deko behu ne ba wa kɔ hɔ da hello yes deko yes good afternoon na ho ye boko ya da nyame ase me pa cho wo banku ni what ne nka Akoma FM what ne nka cha kakra be abosumi na na fie sen no so bosumi abosumi hello it's you what's the abosumi hello yeah me you what's the abosumi na wote wo banenka okay na wo sending ni sika nso what kakra eno so ba sen ni am da bosu wo sending ni sika ba bosu ni sen na ade ma no so sa me de ma no sika sen na wo sending no na no be say be ende to this line 100 cities okay na enkuni ma me woni na jai ana what the problem is there da what the sambra what the brother be watch it ben fie sen you be getting me we 1 year ya dan o den sa ne bra wo chechire mumu kakra kama na bizi da kaisa kana ka so na ke kaka deko mi nti won ka ye wo de ma mi nchemu kakra ana mi na bizi kakra o asana me ne wudi nkomo bagase se de mi bi sa onyina no wo yi ma no enti ma mi nchemu kakra de enti amuja ye me na mi na bizi nje kakra why deko ma me put to you say wo se bosumi ni na wo bre wo ba ni sika oboa hello me se wo se bosumi ni na wo bre wo ba ni sika me se wo boa wo ba no ya wo no wo sika sen na wadie na bizi ka kanto ya kasa why ko me se oba no nkunim wo no ni sika wo sika sen na wadie ba cha mo san ne mame mo friend mame wo betwa me mentro bosumi ni wona ne kasa e bosumi ni wo san sika bosumi ni wo kasa wo di akoda na edi nkomo oboa wo ni akoda na edi nkomo wakati no wo befa wa block me wo befa do but wo ni foni wa ha wo befa do do foni wa ha mo fa to so mame foni wa na wo bi kan kire no wo ba makwa na nya fie miensa ne abosome miensa once ni kwa wani bi da ka kire se wo sande ni sika bosome ni wo sande sika ni si ma wo boa me so wa block me wo sande 1 million wa block me every 2 months o de open ni number wa my friend we say e da number busy eni my friend nhwe enti de sa sika no so o de bra wo sande si hnefa wo sande de edi si hnefa deko se wo pa ho asem bo modi ane fafo no we wane wo awade ahunu mo ware no na awade no kra no me wa block wa ye wo block oba woni na wo adan wase die enti do wa block wo wase wa ide enti do wa block wo me ayi dabra ayi enwade ye ya wo ye kra wo sika fa skani de mi de bi ko mu de ba wo dia no wono na dia na do so se aware na ye ni ye boaboa ye ho ma me ne boa ye boka che me se mum ka jwe me se me na me e wo se ye aduane ba aduane na me fa part bi na me papa so no opene ma sempa anti o ka che ye se o di me akọ secondary school di me chi na wie o ka che ye se wa obe wie school no obeto awoso nti me wie ye no na me pe police but me ye ya ma nya kwan na me di 2 kwan ko ye nti me ka chen me isun adwuma nti se me ye on pe container ma me belu chi fa ne to fa ma me bobo dia na fa ne to fa na me na wie program fa ne to fa na fa ma me to fa ma me me pe container nti se me nya ko me wie adwuma na obe ma me sika na me dia han container then sinkafo me ma wo mu no so oba bo wo homode ne na kakra wo wo mosem wa ne ye pe bia die that's me o ma me 1000 cities and I'm just sending me ma me na odi be ma ne ma me okay na
enu kra say de ko so ho ne ma bi wudi nkomo na be ma na me pe no but nsem a waka kire me nyina me hunu ade papa bia no a be ma ye ma wo a wo to ni dom de no ye ma wonye hwe ma mi o wo che wudwa won hwe mi dwa onye hwe ma ti na wo do no o de na ma wo na me ho ye me fe 7.9 Kumasi sa fatu su bia na me hwe na ho ofe no me hwe na ho ofe no na me njeje ne mama na no ne kon ne dode ne hene fa na we ye ofesa ne hene wa baso hello me pacho Maa Akos ni Onua TV Akoma FM me say brebe na wo se wo Sunday wo ban 100 Ghana cedis no wo se wala ni brebe Maa Akos ni brebe na wo Sunday wo ban 100 cedis no 7.9 Kumasi oh my be the meeting no kaka ayi deko me pacho pa and try me say brebe na wo Sunday wo ban sika no wonye busy oni me bekasa be ya ma so wo be chire mo di ya chire yen because won to be etisa wo wa na police for the akofa begu nsa sa akura ne nya odi ana wo mane de ko me se akoda na nya wo dia me pesa oni me betwe ma yeni komanda me wo problem na wo won entisa em se Ghana mra no mudidi agoro enu nti wo bia wo an wo tene be be me hwa akra no wo bia try mra no e ma ye fa mra ni niu akra no wonya wo dia oye wo dia de enti na won hwe no ya ma me ma da na bakan me say akra no woye wo dia de enti na won hwe no ma me ma na bakan na enti na me se ka de e kire me no ana me bisa se die enti na ma woni ni jaye e bia de nam so ma mu ja awade no e tu ya tire die ti awu fashion me pa cho kire me mu no na ke o dia ni bia boni Akoma FM 87 Kumasi ota so chi ha so bi ni na bi ni a o ni ya agaleba ana di ni so na mate nti that we hen like you better look at mafa bono oya pesa sai pa obi ka se muser obi na ka o ba na bune ira na be na wati bibli ka ta bibli selfu me e wari bai ifere ke ti amiti ni se o mo so me go ni se dia morning after ka show dem ani de ni se e ta ko hanu 87.9 Allah ba ko ako sena ne ho ta mo mo ko ito min me me ma sai ni se ni se ni na fone da fene a me se ni ko na but ona yende ni ba ni se no yo se ma ko ku mo ni ko ya be ko ta da ba na ni fi ya ko na ni sama ba ere se wa ma fo obi si e ko o obi si e ko ni mo ja ni ma na ni mo ni ya o bi Akoma ni ma se ni bi ni se ma na ama ma na sa okay eti wadarumo kwa dunu a wode bo wo ba no a wo enam so ma mo ntem tete ye no one wo se opemate hello with you wo se oba ne pemate edie na wote ye ne die na wote ye bi na ka ta kira o ka ti mene na di nkomo so o ka ye nka me bisa wo me pa ti obi ni wa wode ne nsa benkum be kire na gya kwan to obi ni wa asemba no wokono okobo ni nkura obeka de oyeye o ka ma na asem ye de wo so ka ma de nye de edie ne wote ye na wo mpe wo kasa kire na wanchie I didn't say, what can I say? Yeah. So be attack. We papa mo say intend of the pizza. Listen to ba. Pero ta kami sa ba, basta naman na ko mo ko be dia. Kami tayo yun. But so pretty.
Akoma FM 87.9 Kumasi. Me say who said you obesi aka no, but me who say who because bibi any ho. Yeah, no. Go. And now what's okay. Sa mate ebia wo kasa kire wo yiri a wontie. Wada woroma eba ne say ya ye wo bi o ho a. Wotumi kwaka kire say, "Oh, ade say na me yiri ye maka wontie ti bon kasa kire no." Wada ma hwan na wo yi ne dance ni. Ona no ma me awe. Ne ma me de na oye aduane e won ho na enam so ma mumie no mu hia ye no. Okay, mate. Ubetumi ama ye asem ba ko ana eha adwene ye pa wote koka ya wani anye ho. Ida so ba ko kan ya. Asem ba ko bia chese eno na eha wo pa ye bia ejina so mpo ma wade gya ye yi ba ye. Seven dia. Honestly, and I got to be saying, why me listen na se na se bon me patro na ka kire obi se na se bon. Na me tell you me ka se me bi bon komoda. Oba bia ni ho a oba obi akodi ko se me kunu se ma se bon. Debi ebi sida. Bisa no Deko. Wo si mi ko ka kire onipa be na wo suhun se wo se ma se bon onipa be na mi ko ka kire no. Sana wo se. Onipa be ya. Sana wo se. Me se mi bi so se onipa be na wo suhun won ma mi abedwu mi ko ka kire ni se wo wa ka kire me se ma se bon. Hwan ya? So sana wo. Bi onipa be ya. 87.9. Ana mi se. Me se mi bi so onipa be na mi ko ka kire no se wo wa ka kire me se ma se bon. Me pa cho onipa be ya. Se nipa be nti yi nipa no me ehwe. Ne ma me no ani wa ana no wa ka. Wa eti o ma me no ana ka kire wo se Julia be ka kire ne se wo se na se bon. Sami abrade na me friend ka kire ne se na me ba ne fie. Ya ba friend Rama. Ba ne wo ka kire ne se wo wa ka kire me se me ma se bon. Mimi ka sa me kire Rama se wo ka kire me se ma se bon. Rama se me na me ka sa asem ne de kire no se wo ka kire me se ma se bon. Me pese me busaw na na kwasi. Akoma FM 87.9 Kumasi. Me busaw. No se be me pa cho wo ne wo yire tie no. Sabio na se bon. Ano ka ne ga yese ne ka te. Wo ne wo yire tie no ka kire se na se bon. One ena baba ne so ase bon. Enti wo ha no say. Aden na ma me ne ka kire wo no we mi sa wo yire in front of ma me no. Me say maame no na ka kire wo so wo yiri na ka ye bre maame no ka kire wo baby sa wo yiri ono de no hiti mama ko da bua me say e ka maame no ka kire wo so wo yiri be ka kire so wo se na se bo no baby sa wo yiri say Julie ayi ni fa na me ko jira ka kire wo so wa se bo wo tu baby sa wo yiri mama wo bua me kan sa se no nche me maame ne da menka jemi ma me da aden eneni na nyina no me pacho wo de ye hwe sa ne ma we nyina so oba na yade na sa wo mpa akwan be so ne fa so jai ba no me ti afa full of back no afa because you some time and pay you don't know the full na and I don't think I'm full of that. What you do na Akoma FM. What you do na ka All this limit so the what you do na ka ya bema ye bema nti kasa ayi akokoduro so me hunu sasam na wo ka ne ye no kre what you do na ka nyin no what be drunk na ye furu so oba nyin se na sai ya ayi oba ne fault em so be ya no ko limit fio because they don't the limit kwa the limit kwa ela we ba na see ela we ba we see ela big ya ana be ba to be na see you know ko to kwa abante ako abante yo obi na de ayi bros born ye ma ye furu no say ye na de twede born ye ma ye furu ne say ya na ko tale ni pa no no ba ko be treno ito ma men no
Pacho oba no wonyin say baako ne say de to so bienu na wo ka say won ko ma me won nanyin say ne wo aboso me say wo ko e wo send ni sikada katana wo ko e wo send ni sikada ba me ki kai bi ba wo line no Pacho me breno nti de papa menia adepa enwremu adepa Marco na promoters radio adom Pacho so onyame adom me ho ye papa de watcha ne yopo watcha ne clean uhunu enku odwane kero no no ano ne ye machine ne hwe amoa me cancel na energy ye nyesa mo ma mi we dia mentrefo ya so nejo okay my dear mintinsimo me dase bebre me do fo awie mame mu aha emra akoma mu nsam dwumedie so ene ye joada na tu no clock seya na otemenka e wakasafidie so hwame wonua tv a na ekyese eye hasa capsules ene ne mixture empanimfo na awie yesinkonya ye de nsam da ebeboa mu opomoden ho nsam aye kama aba na yemfa asidama twedi amponsan se ene joada ya yesi na watch fufuro mu enipa dodo na ewo hon mo yade enti adwada wo mo ehunu bi na wo yade eniema nkoye nanso enkwane da so kura wa enkoye kura na ohun owo nkwa enti no eni da so wo ho sese ne anyi ya nyame yadom ade chen wo ho nsankyerani ebetumi asi ewie yini a wate yen kase de ndi kan ye no eye hasa capsules ene na mixture empanimfo na yenso eni akwakofa all satamfo dra yatu ni din sa wo hye sede edro no edin esitie na wo hye adwuma eya wanhye yi a na wo kwa akoka se eye ebrofudro anase ai wo mudie no ebiampacho we no enye wo mudie ni bida we ye yankasa ye memu Ghana heya edro a yakeka bomo we de wo wu fikyire honom no niema bebre ha hama nubna ene nuta ena doctor akeka bomo wode aye edro tatahye a etisi nipaduamu a esanse ya kire ne se also na eda wo yefunu no enkoyi emfemfiri ho no edine ni hyimu na edi dwuma ne se de fata afei ma mimi sawo se yesi obi eye also patient a se nipa ne kra one hwan wada amade wo also eye de kuro ato ne yefunu mu anase emu eniema ne mu ai sa nipa no ene se wanya also afei wonipa ban ene betumi enya sa also yade no hye so sa de oba wo ni bia nipa bibra se de odidi ema no eyeyie no wo betumi anya also yade ni bi amana yeyie eno nti emfa won se wanyini anase wo yakoda ubonufu ano medafo wanhya wo so yie na wa amade eko nipadua ni mu ehia wa also yade ni beba befiri wawura na wanhya yi a wo baye mobbo asene nipa ni nada eno nti na se wonya kwanya se yedi apomeden enkomo ho a ayam ye ho nye wahi enye fidie ni mfiri a sanse wanya ni nei wachina ebia na wanya ne sa na ye ka cho se also yade no wo mo makosa atebia ni mu bi pen e kire wo niema ya na eye ewo mo yefunu mu a enka abaye sore pa dia ma wo mo na makosu no ma yefunu yade kura chekehye na no ma yefunu yade kura no wo de fa calculator to ho na chekehye na also wo se ekuro no eda wo ha na baabi a wonim baabi yeda enti wonim se menu nsuo na me de tawu bi atum na me de abode ye ni na ekọ na de ne eda yefunu mu wani hunu ena wo hunu se so se so afena baba no nsuo de akwa akogu mu se enkomi ekuro ne ma wona enye yesa mo enti mesrao yatu ne din preko pese eye also ne tamfo edro atamfo de wa wonim dada wo mu ani hia enti edro no ko nipadua mu a wo mu ya atamfo nti wo kobutu ne de fu nipadua mu aba wonya ene ye joado mako enti medofo pe hasa capsules ene ne mixture ni bi eno na enti wo also na se deku enfama na sen ya ye titin sem bi nkrofo se ai also no eni edro wo wa wuni edro a enka se also eni edro nyame amfama no de nyankopon di tumi no ede amana wo ye also dro no eye Dr. Kiki ene na pamfo na enu ne susu de se nyame adom wo man Ghana baby a herbal shops ene pharmaceutical
pharmaceutical shops ahodo wo bia no eyade se ye nupei wo benya bi ato amana broso enti se wo esiama ene ne mpotamo a wadalo opposite Ankobra West Bank hona na se Ankobra West Bank no ne nhwe mu ena esiama shop no ewa wo kwa akope edro ni bi ato pacho wo ti kobo number 1 enso a odalo community market ne nhwe mu eno so benya bi ato mu wo brekum ene ne mpotamo mu nkonkope bi nto ewo Clement Heba afei wa eye mumuni away ashaman eye House of Drugs ena afei wadama Cape Coast ene ne mpotamo fantefo no mosumo kwa ko pebiato ewo Pena Heba takrade de yenim dada se eye AA mensa se Charles Smart Heba chese baby ye to ebibidro bia no wo benya hasa capsules ene ne mesha ni biato ama also na etete wujojo wo frifri wo no eji ede fru ni peduamu ama wo ho abawo anopai doctor se men kan che wo se ofra mi anopai tutu and what information yi ma me se womo aya na womo ewo baabi aduro no ye ton no yesi wo kwa no aka che se fanimienu fanisei enkanya bone wachire na adwene na emom doctor se information na eba bonten no emo ma womo no maduro no womo fa danse no emma ene ebra ye bra metie ya mekonho yi ntini no eyese wodi adanse bema ama wodi ote nchen ye hunu se aduro na ye kanfo de ama no eye papa enti mpacho information na womo de ma no doctor se menka we nchiro na wota wodi super pepe ama no aboa sa wobo modern edidi wie na uyo obi a owo ulcer no na wato capsules no ene ne mixture doctor se wadidi awie no bomodern na mixture no ni ti na ehye so no numienu etire na woso no numienu eno ye mixture no afei no what na ho asimeduasa entem 30 minutes na eno so wo the capsules no epi so enha ho mfa mixture no emfa nom capsules no wase wankasa wonsu a wonom ewo fie no wo betimi de sansuo no anom capsules no edi akire wa bra wadidi awie echi no sima aduasa entem no na etumi aboa okama amane a enkoye wo nipadua no eye firi ho wadaroma enya so brachie enkonkoto aduro no emfa mixture no enkonkonom capsules no eyesa wa moayen enu ti no wose wo de wadidi awie no entempa na chese mixture no wabom yenu na watwen meat aduasa ntem na esa wo de capsules no atowaso a wo de wankasa wonsu a wonum no wofie ebula munsu okura munsu de bensu wo betumi edianom ne kama na etumi aboa eyi ulcer no de free ho ulcer de ensunsuanso bebre ene be nipadua mu na eba betena nipadua no munsu a ahyensude bebre ene ba abonten na emom de wono wanya peptico se wanya gastrico so wanya de yo edro ne de ba ko na de esa stomach de no eno ano wo peptic na wo betimi anom amanasa sanso ena akwakoto wo throat ni mu a ebekwa akoji de free ho nti se de wo de no esitie bia de ye hwehwe de free ho eye gidi a wo de beto ye dra abadwaman so ye fra na hasa capsules ene ne mixture ye bodi na ye boni mienu sanse ba ko enante enja ba ko enti wuto we ya no wagi we de aka ho na wanom aba beka adansefo ne ho ye numbers a ye de ye adwuma no eye mienu kyerɛto baabi na woto aduro na wabomode ati number no na enhwehwe ya ewo akire no wadi so de amayen 0240 23 83 10 0240 23 83 Maa Akos me ma have you e dey asem credit nti awusia numbers no ene ye dey ato anim no wadama wo fra na wabomode se oni doctor ebekasa na ensem a na nka wo pe ete e dey free won sem dey doctor no menye bia na emo me na me kasa e dey ma nti nim dey dodo na e wo ono ne ho nti ya bomode na e free ye number no e fama ye na emo mu wo kumase a wo benya bia to e wo Jani Heba e ho na kumasefo mo kwa akwaje mo de no e dey nu achi herbal shops bia eben won ka kire ne say me yafunu keka me etutume wo me na yese me meto ulcer tamfo adura ye fra na hasa capsules ene ne mixture wantumi anka hasa ne kra na wo kase ye ma ulcer tamfo adura obia be yi bi e de ama na wo so anom amanioma akoye 0240 23 83 10 0203 822
822 855 Pacho your numbers no any ye show kwai so be friend na Dr. Akasa Maa Akos medas nyame ensha papa mi ankasema de pa aha eya Akoma 87.9 FM and afe Onia TV Akoma mu nsam dwumade no eno na wo hwe na afe wutie no na ansana ye kono na chese ye ne yenua ba Julie na edi nkomo no a ye Fred Deco ye be ma no ewo amane so na Julie Bema no esina wo pe mate ene mate ti yesese ene mate ti yeso wakoye sei ene ade ma oboa enka me sa nka de ntina ma mbisa no ochempana no ma mbisa no da se me pe mate ya ade na me ma mbisa ne da woboa me ma me nka san kire ne da Mako me enukra no ba akopɛ sister why am from so bebre why am from so see me ana me dwen na bisa an se mo no e ma no mo na ma mo nka de obedi ana be ma bia na mo makwa ma asa na what to papa so yi be ma na we be ma ya o kase ana ani da so ba ha we be ma ya friend ni pa o tie ne nsema o kan ya ani da so be ne ho no we ne fe awo na no otumi di ye awo do na no be na da so na se na kamera me usha me ma ka be repume Debi o e go fa ne nko awo e bia na ekoyie ama aje yi na so na me pa na no ya me fa ne mama we o da so ya na ho fa ne de ha ho fa ne de amu o da munyi Ghana for man yi me question me cha se Ghana for man o mo nke be ma obedi ana se be ma bia etimi di ma na ye because you me just you why na ni di nkomo no wa na se wa wakeka wate ase no be that ase Mako wo ba da wa tene se ma waka ase kwa du bia ni wa wode bo no 3 years wa 3 years na what you say what does send niska what does send niska ai be ma se mo timi frese me niska send me wa bra ne ba oh ye we ye ntimi tesa o da bia beto aso cha anya possible ye beto aso cha ma me de me mesre anya possible mesre ma Mako se sa we odo we di e friend Jimmy do ye friend Jimmy do na o se bebian papa ka chi Jimmy do na papa wa ka no kra chero papa ka no Jimmy do because bema se ma no kra ya ba nyame ya mo ma se ma mebre o dabi ma me ka na nchira mo nyame ya mo ma na ka de no o se be de no for ma se de o de to ma se de o de na wo so de o de mo to ma no kra ye se mo to ma kra de ja wa ja o de wo nya ma se me de o de ma se mo je sa ni na me ma kuma na no na ma bi oni ko hospital ani ya se sa mema ya boa mema bebra no na pressure na eku mo pressure na scientist ba ko no ko fa madom ba ba ni miemia no twitwi no so posana kakra omuwie na according to research no mo ye no ya kohwe ya pressure omu kohwe ya pressure omu a ema no omunya ma no de da omu so twitwi no fo no kakra na ade no pressure na take off pressure bro womo no omu de eche so omu say man ye omu ko no for your pressure bro eto your pressure bro ano your pressure bro oba ba bia no bantumi na saso so e die no bantumi ye die no bantumi na saso what Musa Beluchi what do release the pressure Messi Beluchi ti okoyi mu Musa say ya dia okoyi no Ghana say wanyi o mani ni no na Beluchi say ko ma boka me akodin say ma anya wa na ma ni dia e be man problem I don't go unity o say Beluchi you rasta you about the power of a woman the power no mutitita no bema wa say imponi o wa say what hwomoma wa say hwomoma fatinga kwa de wanu kwa wo hwe wanu what ha okay interview ya nguremu ya fa doctor nguremu doc da bra so ahunu na wo bema wo kasa kwa wo hunu ba bia wo kasa akosie na we tumi esan fra wo phone so catch you say miniska mami bi no akogala na wo sa dia sending wo abra wo ya kra 3 months 3 months kapra kra mada wo ye be ma be 87.9 e dia na dana hemu Mami na promote say e jana mo mpa bo ahode ho pa
Oh, yeah, me fool. Me that's baby. Where me crash? Me that's pa. Family room. Mama me that's. That's how do buy and me catch it. Me that I have 1 year tea for say the ase. Baby biala efidi kesi kodru bia encha kesi free ABA Herbal Clinic aso ye de bro bibiara. Osofo ata osofo abrante osofo 3 days osofo rasta. Bruni Dr. Kunina ne wiase nyina agina tum na asantema ensini form na woni master nyankita hodie ebiem no. Ebia enani da edikan ya. Woni me hia wo kasafidie so hyane nsoma me. Se doma hinkro na so ekese no ewo ye wo brada jom apie kubi coast na kire ho pe ene ewo na obekumase a me wo kwada so edwinase market na chi ho a ene ewo wono mo afone ne mpatamu no okweda ne ye wo da bia metenase wo Genesis FM ewo afo go so ena baabia ni efiada ni fiada bia sahwifo ni nyina enhia me wo baabia ni adehye FM premises ho a na mom uwo kumase ene ne mpatamu dia na odi wani a kire kwada so edwinase market na chi ho a ye adwuma firi juada ekope memenda kwasiada nkwa na enye den ye nya adwuma anopa no nsia ekope manwumre no nsia na ene kura no metena sentembi ho anonum na mayede na mahye adwuma yede ase eti wodi ani se obesi mu ntem no otu na mo ayede aba na yahwe ama so ho ayede ato na sene se ABA Herbal ye yaba oman mu se ye manipa ehunu tumi ni ahode atwede amponyankopon de awura ye nubra ne ye hahama yede emu ni nyina ne se bibiduro kroje na mede yede mede ye adwuma maso ye ho o ma meto tablet wo ho o meto capsules wo ho ensu aduro bi anyede eni ho eye nubrane hahama na mede ye adwuma se wo ba na wo se mema wunsu aduro a mia me di nnua ne e ma na ma kire wo de wo de bekwa kogusu wo ko se ndi do wakono a wa de ayede anom enye sa so masi nnua no aye ne powder maye no esam a wo de kwa kofre aduane na ayede edi koko a wodi bi agum enkon ya wodi bi ayede agum aduane a wo bedie no na wo de afra no ayede na wadi ABA Herbal yade a meye ho adwuma edoso yie pa na enam se me maredal wo ani ehwemu wa bibiduro kwa so ntini ye bomidi ane ye de ani na yede atato ni nyina ne se wie ye bremu me nam de bibiduro etu ani flase e wa abra menye wo operation me so ahweni wa me mfredo so nyede enwu ani ne so me mu waduro na ma de akofredo ane yede edi koko a wodi bi agum enkwanya wodi bi yede agum eduro ne baba be ye tiri no adwuma bebe ani so ba wo so ma ani na yede ati eti se ye glaucoma cataract ete bomodine ni ABA Herbal Clinic enyankita hodie tie ne ye wani no yakwa ni operation ene yade na sayede ababiem oso bomodine bra san waje se pesi a hye opese wuyi yede eto a oba ABA Herbal Clinic ye beji ato de ayede e de amount na hyene nso se jasue ye ho ye nye operation ye nso ahweniwa ye mfa duro enwu wani ne so ye nuro ni eye adusama wo de kofredu ane na ayede edi ekwa enkonsa anyede ema je number no oso betimi afre na de wonti ase no ayede webisa number no eye 0541 56 51 99 0541 56 51 99 and voda no eye 0502 81 21 61 0502 81 21 61 ABA Herbal me numbers eno no wosu betimi afre na de wonti ase no ayede wabisa mema wonkyeremu ama woso ho ayede ato tie ne ye ABA Herbal mese maso ye menye operation mense wa hweniwa memfedo so nyade enwu wani ne so edie bentia da bia meka mese yade no eye ni yade so nye ni yade eye tirim yade panimfo si anibo a ekotirim enti wani ni bonkum kan enkyene ni faso ayede aka na yade ni wo tirenim se wo anya adure be ye tirenim adwuma bibie ne ho abeye na ebeye ebeye yi enu ntina glaucoma akwasi bronesi ano nyede eni aduro ABA Herbal memoanya ho ntiase se twede ampo nyankopon nim se yade batani pedua ho enu ntina wode aba ne ma ye se ye ni afa ahan no nyede ensa yade eti da bia meka yade bi wo ho na wunya nya no adura menkonde me se enyede enye ana aduro nyede eni ho glaucoma no ekwan be ne faso yede eba doctors ni ma yenya ye ho entiase se eye entine ne da trenim na sa entine no ena me ye ni ya adwene nya nkita hodie sa entine ne pressure eba so a ena kofa sa yade glaucoma ne yede ediba ye nyina so yenim se eni yade ahoduro no dodo na ye ni so ne yede yede yedigu na entine ni wo trenim na pressure aba so ebe yede waso ani ni so ana wahoro so
ama akotire ni makoye mu adwuma enye ye enu tina kwasi bro ne se ano nyede edi aduro we na ma ABA heba me maso e me mfaduro nyede enwu ani so no da bia medicania shade ye mfato ho de kirew se kania shade no se fi ana esumbema ye pepem ne nyede ye pepa ho kania shade no se fi ana esumbem na de ade bonso na pepa shade ni ho a ste wo so efi na esum na yede ewom ba wo de ade bonso na pepa shade ni insider wo so e bright na ehren se da bia me kasa tro ne se ye nso kania mfansim passe ana kodo ase ne sika ne adua so na ehren ama obia no nipadua ne kania ene ani etimetu se ntrase mu ani tanyum ne se nipadua ne nyamfa so bia nyeden emfiri so wo wunti na ABA Herbal Clinic ye firi bono ababe pie asantemam ha awurade nam ye so eba beji wa firi wani fra yadem edi se ye glaucoma bomode na ye de ebra ewo ho na wutiri paio wuti fatimi dwa se ewo ho na ko ewo ho na aba obi ho na sum e ni hu se de nikanika ye de no obi apampam tutu na afi krontimi fa ntu ni tirim no ayede wanunum se utie mi na hu sa science ya bomode na ni ABA Herbal Clinic enyan kitahudie na awurade mfa so no anyade omwa ebia utie me wode no eye te cataract da bia me kase eten yo mu ahodo mienu ye wode epie aninim ne wode epie anine so obi akọ hospital doctor say eye ete ena epie naninim ewo akiri nti waye ho hwenyeden enyeye bla ABA Herbal se wo bana me hwehwe mu ma me hunu se eye ete na epie waninim a memo wadura ma de akofra aduane adia eba beyi ete no epie anine so na nane afiri so ma anina yeden ate saa so na wo so wo hweme ete no esi wanini so ene wani batuntum ye huna mama afita na age wanini so ayede afa usro operation memo wadura wo de be fra aduane ayede edi a eba be nane ete na fra anini so abra menyede menye operation baabi a wo bia bomodin se wo de wani ba kire kumase kwada so edwinase market na chi ho a ene yewo se wunya duru dwinase na de obusa se opabunu ni na ohwe ani na obi abede ebe chiro ABA Herbal ye ba kumase 8 months afi ne ye ko 9 months enso adwuma pa enti no uduru ba bia na ubodi na akora bede ebe chiro na mo amowo bunu ne mpatamu ne de na ode wani a kire doma ahinkuru ye wo bena da jom apia ku bi coast na kire ope ene ye de ye wo ye adwuma free juada ekopem memenda ABA Herbal Clinic se wo ba ya so ya ete se wo ko clinic pepepe bibia wo hia bia wo benya bi ye de ewo ho ade abedi kan ya ne se wo beje wo card no eye 50 cedis na oje card ni wi a eho na nurses ni be take over vitals omo ba be hwe wo pressure ene wo sugar ye de amount na omu wie ema wa mi wo mfidi ahodo a ebe hwehwe wo nipaduam yade bia hinta wo nipadua ni bia fidie de be kire de ayede e de amount san hwehwe mu ni ye yema wa eye free ye nyede ye nye wo hwe uwi anu abehu doctor so wanura ye de be ma onom eno na ye gina so a charge o yamu akonya se obetua mu fa ananche mu miensa emu de wa obenya no no atua ye den ato ase ye se amfo na kire ne nto aso o kostati a enyem na mefrew wa na betum nika sa ye den aba ebia wani ni akoye no operation yade na sa ye den aba biem je number no na mento aso ebre no enti number no eye 0541 0541 56 51 99 0541 56 51 99 ABA Herbal ye number no ebia wani ni yakwa no operation ena yade na sa yede ababiem yade ne yetirim yade no se wanya adure be yetire no adwuma na akoyi ani ni kosiesie na asad betu tire ni ma ete se wayi praku afra techema bedwa no na asad na kwato atechena no efina na obesa yede adore enti yade ne wotire no wose wanya adure be yetire no yede adwuma eno na ABA Herbal mesema keka nu brane ha ma enkohini abna bom aye no adusam se beje ko fra aduane na yede edi a wo ho be de ebeto wani na yaye no operation etwa na aba wani ne so no pressure na aba so na duro be kwa koyi afra ma so ho ayede ato eye natural way despite say eja enne no nemafo na aba ene asesa edine no se wo ba maso ye ho ete se enkane no wako hu odunsini bi na wo ye de okosa oyade eye bibiduro krogin ya bibi anyede enfremu eti se wo ba ho a enubra ne ho odin bi ewo mu bi eda so ye de ewom ena chemical bi aso ye de inflammatory because maso ye ho na me ye nduro no wo beduru aso ye ho a ho ofe ho ye kamade nanso enua hodo bi a wo pe bi ho na abaye de wo behunu bi eti tumirika na bra na awurade farms no onye de omwa ekwa enyede emabie ye wo kwada so edwinase market na chi ho a doma hinkro ye wo brale jom apia ku bi coastal e kire ope ene ye wo
Ukweda ni yawa da bia metena se Genesis FM wo go so na baabi ani efieda bia matena se wo Adehye FM eye pressure diabetes hypertension stroke saa ya de wi nim nyina eye bonus ye dey wo aso ye ho a oba be fa ni free eti ni pedie ni makwa baabi biala amre ya na ya de wo tuminika ne bra ABA heba na awurade nsanye ti asanye dey enso oje ABA heba wagem so se wonyame nsa ye dey ewom tuminika ne bra na awurade mfam so na yaresa ne fa ho de nye dey enye odia Yedamasi. Nyame insha papa ABA heba dog nyame insha. Aha Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumadi no eno na wo hwe na fe wutie no na abrantie no ye no eni nkomokra enwie na so ebre no nti sede wo si toto papa so keka ne nsam die wo tim no hu se efodie complete agria Marco akra babie okay ayentwa ye mo embrasisia no ye ba 87.9 okay Ewra me pacho bra na me hwa de wo bag yi bra aden elensu biem time heba me hye ya me kan se yi ba akun ani wayi me ensen bra sanya time heba me hya esi agye me ni me fiefo enya de abako ebese yen we de udi se ofa ni nyina time heba me hya ma akwaba no na promote sign chonya me adom okay wodin pacho me de Abena Julie okay Juliana Jekum no na amanfo be hu me ba ye frame efie no mo frame Abena e bia me school for na obi no mo hwa me Ajekum Juliana Julie free hene ne ba pacho me frame say Central Fiankoma Jacobu pacho okay area pacho ewe de boko ensonya boko sa me pacho Akoma FM 87.9 Kumasi me we secondary school si me we ni conserve as a maid Roman sisters wo Fiankoma afi ba ko si me free ho no mo no ana me di madam fochi ne ko ashaman se me ko bobra si ye ho no ma na nyame ya adom na me nya baby tenaye nya dan han enti ma me a me ko sue no na wo ye chow ba adwuma si na me ye sales girl me ton nsama no si me ni na etina ho saa na me de ko nyinsen na me ko wo ye na me ba fi enti me ba fi na me ba ni pejai na me de ne ma me enti me ba ye na ba no egu eno de me ko share hairdressing ti me wo hono ma 2020 no eno ka kire me say wanya be ma bi nti opese ode ne ba me aware sata ma me ne wo ka say na me wo Achimota Forest ye ko me ne me madam ne sofu nye ko bompae na me ka kire se mba cho me ni fie nti mba cho se me ba na so no ko ni o su hu ti so ba obe frɛ me si oba ye no frɛ me eno de asem to me nam si ma se wo wunim se ma wo ba ko adwuma so no abo me na me enti me so nka ma me nya adwuma no na me fa nhwa me ba no so be ma we de wo ye na mba na ofom no mo na mboa no se ne minimu no obetimi aboa no enti na de na so waka mate wona wo ka enti mate endo se na me boa December e be kwa kwhwe Saturday November ending e be ko na wo de me akochia na wo fo eni be man na ye koy ya wo mu hu me no omo se omo ne gime hu be ma ne se ope ma se ne nso se ope nti metina ho me ne no etina ho be 4 days and I send back to Ashaman nti e ba ye no be to say 24th mu ho baby ana me di dwa kakra na me ko so hum say me no mo kodi me ko sram kakra na me no mo di Christmas kakra sama san aba ti me ko ye no me no mo kodi di Christmas na nti somehow January mu na ma se ka hwe me say the way na me ya de ni sana me ti no opese amoya me ho ade 89 December January nti 16 February ena omo be ye me ho ade e wo Fiankoma ti ye koye refreshment ni so hum ti ye ti ho na ye bo ye bra ye koye me ho ade free Fiankoma wie ye no me pa ke me ne ma wo ho nyina ade course hum ti me ni me kunu ti wa ye bo ye bra ti chobe adwuma na me ni ma me ne ye me kasa ni nyem so me koye no oka che me ka che ma me se adwuma no me de na me nsa ebetimi akova so na metimi awie no se me wie adwuma na omu wo bi ho no mu onu na be siesie me ho my phone omu de me kwa akoma na makoye polish na mapon me ho me ka hwe me ko se de oni ska na adwuma ska wo no na wo de abeye me ho ade no nti no me ntwen kakra ti se bibi ba na se ma wo de me beko na me ka hwe ma me se me ntimi ntina ase na me hwe me kurun continue choba adwuma na ye wa shaman no o si wo bebi wa ha ebetimi aye de na mo ma ye nkoye na mene no ana mase ana epe obi ba akọ ho ana e start adwuma nti ye adwuma na egusu amu ho na me fa anyinsen
inya 4 months no le ko ejuma one time e ba fi na me sem yi mi Marco obey ya be ka se wajimi but odo bia e ye jimi nti ofori amponsa na bo nyimo so odo mani page mi o se na me pen no me hu no na me pen no na me ni gye ne ho nti obi ka se opaade na ni gye ne ho a nti de o ye nyina na opese o ya ade a obetena ni kuru betena ne ho nko a oku ne ho e ma bebre ku wo mo ho waware ase o akanya sanko o mo asori opaade ni nti no de be ma ne be ka bia no ayekom na ni gye ho nti de be ma ne be o ka se wona no wada sori no asori enkwa ha no nkwa nti opaade ni nti no obi ka se opaade a ya na ehu ya mfa ni agrokwa wo se wo ha se de ha ni nyina ye se be ma na wagyan no ama wo hunu de wonya ne ho ni nipadua nyina na esai no me de me tu ne fo ne be ma no na ni nye ne ho be ma ne mpe no o ma na adwene mmra fie na yenyan se wo ya abodam ya ka sa asoso no wo de wo hunu obate me ma na wo ye ne kire se wo ya abodam enti mesra no afutuo kakra me de be ma ne se Bama no any nje ne ho enti won hwe ne ho yie na won ti ne ho mfiri niama bi ho na won ma ne ni nna ho na won yi bama na dwen emfiri ni tiri na odode eyesa wo betumi ado obi akoduru mre bi woni mada wo beyi ne ho aye da afiri ne ho enti mesra no on fa sa ade no nto na komam na won yi na ni mfiri bama ne so na me ka kire bama ne se deko ni na busua ewiase ade a ehu ne se wo bi de na koma be ma wo obi bedo wo na ebedru wie no na wakwa akoto na koma na tonsuom na wo wani age na wo enjoy ensi wo yie da wo babrasa eno onyam na meba odua o aya wo hyehyɛ ye na wa hyehyɛ ama wo no eti bible say de enipa guo no eno ana wo cha eti wan hwe ni ya wo becha wo ba no so a wo hwe no wo bebra wa asase so wo nya sika ni dida because enkola no obo mpa ye na nyame ye de etie na wo se akora no de ne beba wiase na wo se wo hwe no mane ni dia wo jejereje okay evangelist ma se oba do no pewa se ma na no kire se fasa amreye no so eti an fam die so na no kire sa eme yo ma no ye ni a ye nya amane oyi ni tim so odo ye nso a eno so ye so o magim ena awie gali sei na boy ni maame ene na busuafo ena me Akoma FM 87.9 bia wonti mi kan ne ba ni mu asem akola no problem eba be yo no problem maame a wonti mi kan wo ba ni mu asem hwa baba we se de esi asom wo hwe bra wa bra wo ho na oba de ne fate bia we mu na wayi wani baby o kam yan shukwa say tama ne phone say na ye send this ka be gu wa so phone so no wa fa omo so wa jimi ama me batanya me betua wo ka papa say da baba we cassette sa nyame di bi be bia na woni baba bia na wa nya nananom baba okay ye be sabata na mama mo memma no mu ase mu suro wo mu a wo mu jimi a untimi nka oba isu kwa won fisika mra wuni ababa we botom na odidie so na ka manya obi ba sei na osum mu sei a na ka tuani ye nua ba me se no on gada pieces okay pieces no be ye fe a chen de sei e boy ndi aye on ka no hunsisi na ne ho ofe ense ye kora nipa wa bonte twen Awurade nhyira no nanso sɛ de tie bia dekodie ye bɛpɔ modia so ɔbɛyɛ de wɔ so wɔ ye nwie kra sofo record ball center bɔmodia ne kɔ ekra se doctor no hahama no wɔde sa yade koko bɛma wayɛ mmra ni ade nyina mesɛ wo ada pɛ baabi ade hama sa yade a ɛyɛ sofo record ekra se doctor record ba me sa ne de ɛne koko ne yade aka nyina no etu ase baabi eto nro benya bi 0248672271 0248672271 wayie no sɛ bibia bɛkɔ so Diama wa go swift na home wo pa adaka wo pe sofo kra na obeya wufusum diama wo customer flowers ibi eno na wo pe ambulance edie na wo pe wa yem 7 ni bibia no ni nyina no ye obi ho ye be video say ye drone ibi anase de wo pe se de video ma obi ado ye be ye ne sa pepepe ediama ye be de mu no coach Ghana de abrochire de de bu nyina bibia be ye wo we de nso ehunu ya ne nyina fa be dan ye ne asafo ye ben
ne kokobot edan no na hwe no mu bisa aklato fra 0322006221 0322006221 and 0243737457 0243737457 sa eba ayie ye dia eni bibi efa ho a eye gospel efinra home bomodia na efa wani eche ho ayiko seasoning powder no ne de no aduane ye eno nti oba wo mu kase wunya ayiko seasoning powder restaurant wo choba ho hotel ho aduane no wo no asem ho no ayiko seasoning powder eno na wo de be no edwa bi ani ho a wunya bi ewo ho eno nti bomodia na efa wani echire mu na se so eno se eno ene bema wanyini kama yedi koko na ye oba uko ficha wote yawo wo ye adwuma ewoja ho ya na wo nan no wonsa eta ye otititi wo da wontumi na wontumi enidi ye wunyini mu nyefe wonya eye grofine emojadro hyane so ema mense nuane no nyina bi wo munti ba bia wo beko bia no obenya grofine emojadro papato fra doctor e wo 0244 596532 0244 596532 eye 3PO 3P P work natural yen ene ye de 3P garlic mixture no e de abadwa so ene make say wo pressure de kwosoro eye 3PO 3P asthma stroke anampo wo sugar no e wo soro oba wo koficha wote yawo e bisi system no eye 3PO 3P wo fu na ye kese ojo so tata wo so wote yawo eye 3P garlic mixture sane so ema me dani ba Mr. Kwalena Capitan baby ye ni wa 3P adre ya gia to nti wunya bi nto P work natural 0248 928824 0248928824 na ema wonsa enka 3P garlic mixture no ebe yebekọ awmane so na fe yatie for so abem wetie oba Julie na nu asem ye frɛ be ma no wototo papa so de se wa ka me nim se to asomo dia yenko ye 0 me pa cho fa egu Belichi Faguso ma me papa ye phone lines the Faguso ma me bra ubetumi afre no ba 0243114497 0243114497 and 03224980335 03224980335 within the baby akasafri me kwa me ya papa bi kwa me wafa kwa ta papa ini aba na so mo asante mampon Kofi Ase no tankoji ini aba ma me man no bebiafo nyina mo ni adwuma na me ntia Kofi Ase me nyina ini aba yenya be ma no da bia me kase ti obi di wasemba radio so a enye nyinguasi o ni eni ni nkoso obuta ni kwati mi na me de pa obuta ni se o ma o betika no e na sei what supposed to be o bezu so obro no 3 months yesi yenya be ma no won kono mnabiem pa no munya asem papa bim kan didi se kesi e beto aso me that me nya papa ya beto aso papa mbese mete na nu asem happy birthday enkoma hero na Fidelis wo ye adwuma e wo St Margaret edijama ehwo no ye adwuma na we birthday we no efri eye Mickey Darling Akoma FM ye driver wo say happy birthday enkomfa ma Fidelis me pa cho momfa Fidelis mfoni no enfa ento so emame we efri eye Mickey ho within the baby akasa Maa Akos papa bi 87.9 Opo sinire otogosi asungwenka enga fantasia so beta papa bi adeka to so fi bram ebam mi ba mi chika kakra ja fi malande ya we should be bi asesa mi fe mo na so ento market you na ko contractor ma so kupi no question say na ko na no be say no say so we to be I kasa Nigeria ya kasa regions we say be so tie you so no na no be say oba ya ma ko na ga po elima no ada na oba ya be manye be man so ya oba nye na oba we say bi ndi mo na adise na adite mi so bi abu na be ba kasia kasia na hu be man say bi ko wa oba na ko wa be no ti na sifia be be ya gane e da mo so kwa mo ko na mo tra mo mbra na be mo ni vando be ya no anya adai o sa be ku ma o ha o dra to mu na no galam sa baby na sa ko ni be metika mo ko sa so be tempra na se go ya mole na mole koko wo ya mole na mole koko me da se to be within the baby akasa free within the baby akasa free but me kasa fi ke kwesi but da bo ma yetio okay papa yetio won kan che oba de oba ma fi nya ja sabu ebere
87.9 Kumasi. Ayaga ebu. The chef for the unique to show all funny margin. You bring a jam far or chin. More near timber on all. May I say, wouldn't the baby Akasa? Hello? Hello. Wouldn't the baby Akasa free? That's what we can income. Yo, yes, we can income. Yo, the million bound on money shedding. Now, about the bois Berman. Berman no enter. A big here. Woman who come, million bound. Until I do can only do man of a caneba. Or then I burn up flower. May I say, wouldn't the baby Akasa free? I can't find Osman, the Catasa in charge. Osman, young. Yeah, the power of school. The study economics, the study of human behavior. Now we say, I do not be and I said, Diana, the second part came more only. I was at the Galan State, no could know as I did. Obana, no, and a cry. May I say, the Banocra with Nimono, wouldn't the baby Akasa free? Okay, coming to me. Oh, Tio. Hello. Hello. Okay. Ono so tie no na mama ka kire sese nei won so wo case ne bia on sa brantie wa black oba no ben fie ayi be abosume ben nan ni on te ne nkada na so ode ba ya ye frɛ no ototo papa so ye kasa kire no afi de wa start so wo kasa and free nei obehwe ne ba sa pepepe so na se won so wo case ne bi ba bia wo bia enkran emfa wo ne ba bia wo de ba se di mu ayira kodru bia enye duru akoma mu nsam dwumadi so wa akoma ne wonua TV a ene ye kai say problem no nyamenya dom ebe solve the amount uwa hawa for your production line 0530 507 849 0530 507-849 uwa how be maybe netete wo baby netete wo wa wo fo hwe nkoda no ejapade ho nsam ne yagie free wo nsam obi a repeal ba wo de sade case no esitie bia no fre 0530 507-849 ye wo kumase askwa ye ne kumase mo na ehwe animo wuduru hanso a wo de wo ba eno so ye betie wasem no na yaka ede amount aha say wo de wasem ba ye nyiska enu nti ba bia wo bia no wo betumi aba kumase mo askwa ye ne kumase mo ene hwe ne Akoma FM oba ye be hwe na fe ye tie wo kama ye sorry so na little ebusu apeni sami e champo Suarez Pepe wo mo ede Akoma Sports atwaso the amount Fidias and birthday no me patch on fa and phone ento so mama we every ye worker ye Mickey was Fidias happy birthday and come out as P Pharmaceutical